ejo, Akoma ejo, ni ebe me reyetu. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe me reyetu. Eko brebe nko siri, oh how brebe nko siri. Ayaka brebe nko siri, oh ham brebe nko siri. Akoma dance yam na yet to me diatina all day. Akoma dance yam na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma efe, Akoma ejo, ni ebe me retumpa. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe me retumpa. Come on, Kobe and Kosiri. Come on, Kobe and Kosiri. Asante and Kosiri. And you bring and Kosiri. Akoma dance your na yet me diatina all day. Akoma dance your na yet me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma one ne wo fa ase na ne wo fa bi. Ene ye call you suffer no. Aha, bye. Na me come expect say nka sofo no kro bebu say na badin to be ne ye beto a. Abusua bi anya de abusua bi akanya ba sofo no ntima mu sasa on de ye de akra ne beto na ne hia no. Na oje ye na oje. Eno o ma mo say 200 cedis na share envelope. Ye kres ye tie no ne hu say 200 cedis na boy ne me chase ka no. Ya boa no chase ka no. Ya boa ne me chase ka na me dem 200 cedis. 200 cedis. Wan kan kira wo say barikisu. Sikani ni ye fa konna ni akra ne nko na Dabi on me paim na me bo wo beto aso de ma me misa we hye ho ansa abadi to na mokoto no ono na toto wo ho de ma Dabi akra na tade a wo be hye ne ho ne ma ono woni na akra no that was the first day odi hu akra nanim ene wo sign ne wo che sika no papa yi sofo no de ma mo no 200 100 yeah ono me che to aso to ono me che sika no ne ye koye nti ye koye na obeka cha me say opese woni me yeden etena na me se saa opese woni me etena yo mate ti oba me fia na woni ma beda wo me dem no wokọ okay woni me beda so wokọ 20 pie ayabo Alfred no ha wo ye be ma bisa ba on pe oba oba se ma basa me no be bobla ene ne wonyem kro na otene nchen 10 years kro a wope ba nyi se ne nya bam na se akora ba mu pe because me before say me ko no ni ge obite o say friend mommy mother say why one ge na wo kra ma kro na nyini getting to 10 years and nam say ge ne nyem ye no ano wa fi ni biem ene wonya akra na opeso ontimi nkwa akra because aba akwa baso nkukura akwan so awiai edeba Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM ena eyadwada no kwasem wonyame ni Akoma FM wonyame oni no edi oni ye na di ni ye papa wode yakọ memenda ne kwasi ada enei osan edi ya babie mu a na de yakanyina ne se Yesu yedawase se wanhwe yemfom so no yemumu yeso ene ye nie na emum so enei waka yekan atiasefo a yenso yeka ho bie nyame enhraw ene dai sawodi wa fidie no ato Akoma 87.9 Akoma 87.9 nyame enhraw na Akoma mu nsam dwumadie eno ena wian Maa Akos meni mabedwafo yachi adwa yade ebra wo ba bia wo bia no na wonso waka ye ho esanse wonso waka ho bi na amadwumadie yi atumi awie perio yenko aye ho oden entumi nye yenyansa entumi nye eno nti ka ye ho na yemfa dwumadie mro sade se na efata ye ko Facebook a menua bema na Henry Ochre Alizo Ojina so gift bedu ewo so sanso ena Queenzy Nana Easy wono so ejina so bie Kofi Emmanuel Aje Abigail Abenajen menua ba Abenajen ye Abenajen was let all share and support Maa Akos. This woman cares the okay, all right. Wow, what a beautiful woman. Okay, Esther Echampom wojina so ebe na Akwesi Berima ye na Frempong danso Enshiraba Rocky ono so ejina so Kennedy Frempong Ejenim Benjamin Kennedy Frempong mo so jina so menua ba Theresa Boateng Eduana ba
Adriana Bameka sa wadi atoso Maa Akos great family was the time aso fans of Akoma mu nsem was the time no enya so charity foundation and the whole time aso Mama Akosua day was the time aso sa pepe so and a happy home foundation so ya sha to so ya the time no aso Nikki Pizza fan club and also ya diato so yes time no aso melody salmagina so amalena na te se wo mu nyina egina so di no edoso mrekwa animo no mebobo ni nyina so nkakra na ubehwe bia na eye onua tv edem Kings TV and also edem live Facebook ya Akoma 87.9 FM bomodia na like and page no udi follow yen na eya no wa share ye dwumade no ede amaya YouTube eya Akoma 879 FM mo hwe YouTube na dawroma eya mo subscribe page no emaya no wamia adoma no so enu nti no 1240 ball pepepa hu say wanya notification no chesa brano enya so na unso wawo so ede ama afofra de information center kwetwi afetia big love radio was Spain outside world radio modern Ghana womo so USA OPD radio GH womo UK and the free FM 97.5 Emonso ewo tachiman manager ima nyaminsha mo papa free FM wa jemu se ho ha mu wa biemu ana chesa tachiman de aye se pinson ewo ho enu nti wonso biemu ewo ba bia wo bia entampa sumidin ademako si yankọ na enei yen first story enkodi enkomo Vida Vida me pacho baby Vida one in the mic no de as a mic no yam fama no ti mo fa nhana no na yentumi Vida ma na pom to say awie na me adom okay awie ya ni abedwafo tio awie de boko mba nya bone mikosia obi ablantie bi na me ne tnae nti me ne tnae no mu na me fiewura say o jene dan na me friend no say ne sade metna ne nchen nti me ne tnimu an obi sa me say my family plan da na me se an no o say na me nkoyi na me ne nwo na me koyi ye me ne nyina mpo ne kwa na ekoyi nti first one no anyeye second one na ye nti me nyemo no na say ntokwa wom ti maame no kwotran ba bi keka say ablanti a wasisu a won wawo ba akopɛ kɔfo ba abontre ɛna akofa na mete na mse a ti nkomodidi na me ne ge obi di nkom na mse me ma wo miensa o enso ma nka obi hu se ma wo miensa e bia nipa na meka se ma wo ba akopɛ na ga ne sa nti na maame no ɛbɛtena nipa sumasi we fie se wo ye bontre no ma se ɛna ɛkakan se me ye bontre ne etoso biemu ɔse ne ba ni nyame na ne ba ne se nyi one ne be wale amano na wale ne maame no me ne ba ne te no mpene so sa me ne ba ne betena ti ase one ne ba ne hurusu na ne ba ne pie biemu na wose a nyi ona be wale amame ti mani mu sesan na maame ne ba ne kwa adwuma na maame ne sa maame enya me ni wo na me ne me ba ne na kasa nti me ne ba ne kasa ya menu aduane wo site ma na mkono a teria no was menu aduane was site man ti me kono aduane no ye ba na me mampanfo no papa frɛ me na me ne di nkoma na obi sa me se na sisi a me hye na me suo baby a me hye de mfa na ho na o se an wo hye akura bi ase na wo pa adwuma na me se oboa na me ne nete wo gi phone free me nsam na me ka sa me ne nete nti ye wo kwan ne so na wo bo amani so na me tu hwei ti wo de me kɔ hospital na me ni so te me na me wo de me ba afie so amde mba afie na maame ne bisa boy ba ko kan ye ho ene wo kyerɛkyerɛm na maame ne ba adam na obi bisa am sɛ e bia ne ba ne hu mi sisi an wo mpɛ mi biem enti ne sa ne ba ne mpɛ mi biem akuro na ma ba so no mema wo ho enti ne sa de a o mbe pesika kakra mame na be ma na mema okuro nim menya ba bi tena be ma bi bɛpɛ me na me sesa na me semate ti maama boy na ma ne di 2 weeks no wa se na kan sa ma se ne kan na menyam ema no na se na emoja na mo nti na no na besen na maame ne se na me boy 2 weeks time na boy na mane na boy ne se ade nti na ma mo na mane na mse me mo amane ye de bia na na o maame ne maye one na mo ka ni de menim na me ne boy ne tia nti ai se asem anya asem wo horo so ti asem anya asem kura na mkobie ma no a
omo ni guy na me do the do ai nti Tewia do ye de Tewia ne de ne full name Tewia Dominic ai Jetua Jetua ne so Tewia ne so Dominic Tewia Jetua alias do the do oh there be answer yeah adwuma nti didi mo ana me sa na ne be we me koye no me ngu na anim ase ne ya da keta so ya da fom tim na dan na bibia anim enti ablabona na me mese me mpo obi a wanya ne ho ansa na me ne na akoye we sei mpo obi a ne wanya ne ho ansa me pede me ne be bobla me hu na bla ya blabona sase pesi kani enti skani se wo panka ho mpene mama cho me pe bat we na se na ye doye ho okay nti na de otie bia na me se me pe nti me ne netna ya nti nyinsen ni mo no na me ba ko ne sai na me sa anyem de otoso mienu no na afe ntokwa ebu ahoma kra na wanya ko na wode akotena bonten ahoma che na adwo da suom kra na ma betumi afre na sa no obi awo ana nipa na kofa na chi kwanyem ye ana nipa na wo nti wono ga na wo ye no na me menyem ti esa ga na frɛ ne fon so pa na chew nti ekuro ni mu de obi anim same na menye ho no ka kyeremu obiem no oni obi awo na wose ga ne wo baba ko no ne ga ne nso sa akɔwo yi ti woni ga ne wo no wo ba bi ye adwuma na ga ne kofa na chi ekwanyem nti wose wo da ho na oson da he na ga no wakokuro nso ma ga ne didi na tem ti wose wo na ni te ya na ga ne nua e frɛ ne se Tewia Grace nyimo nti ade se no de ayew nti no yiwani ma no na papa wo ndanya de obeba wonyem woni be ma foforo na wo dan na wo han ye no woni wo dan na wo han na wo ne ma wo mu na woni be ma ne natim nti boy na anko na chi biem na obehia me na me so me ne kotenai nti me ne natini mu no na nyinsan no so ba ya ba ko na anyeye na na anyeye na family planning no amekoye na eduro ni wo moja ni munti o ma me koyiye na no ne besen nti de etoso mienu no enu mu na menyem ya na ma me no menyem wie ni na ma me ne mpene so ti afa no memfa me ne ma nkoye ne de na me no abi aduane a ene ma me ne beyi bedi ni nuane mu nyina ba o mbedi bi afa de nkofa me ne ma ba ye no me konsuo ma me na nsuo ni besiwa ma me ne nsabi mikobubu jabele na maame ne mfa biem enti mikonsuo na maame ne so afa pan na ne ba ne kacha me say say mikonsuo na ne maame fa ade ade a e ma mikonsuo biem na se ne maame jale a obema metukwa ifise maame ne ni baba obema metukwa ni ahwede obehwe no e wo fie ofise ne ma ne nyina ka mekrunkwa ne wo fie obi ani wo na me se mate enti afa me no aduane a maame no oni enti se bia mesoma me kru panye ne ba ona me soma na maame ne se e mane nko ti me soma nkra na no mo nko na so no so nya ne hwe me nya ne hwe na me mfomo no won kasantia na me kasantia ne da enti wakotena ba bi ka se me ya mba badin die wompe anam si we ka ho amiensa osa ko biem nipa ne wo na sister na wo no se ni ama ne ma we wan na de ma ho no wo se ma me na de free kuma se bra mi o no se ma se die onya sky nam ko ha no de we na obi a wo waso no ai pimpo me nto obi eni me wo a de me be cheche ma de be ye den no wo se na ebia na ebi ni ho a e be den wo nya bibi e de achechire ne ba no intine sa wo ba na yesa one ne ka na wo ba ne pe ne ma ye den e ma no na me de sister ne bo mama nam so me bo boy Tewia na ma ne ye se e bia ma me ne keka no be da ko ne ma bie ma no ti me afa me shase na me ne sister ne ye free kakra ava kwatena sister bia nka do kro keka cha ne se be bia ono wotsena di na agoro na ne ho na me kode a wonsi wo biem ti nipa no so be bo sister na me kɔ ne nkyɛn na ma ne na sister no ese ne saa de a ɔno nso ne menye free biem fi sɛ asɛm sei na ma ase aka mde me yi mani ma no ti me yi mani ma na me nkɔ wo biem na sister ne sɛ ɔwɔ nkora ne ma wɔ ho nti bi wɔ convention banda me megye na me se da bi ese mbɔ be ma na ma ne ɔna de ma ba kuro mi anum se me nim obi anti me kɔ bɔ boy na ma na boy ne se ma me nkɔgye e de nu sa me nwode ye nyame a chentumi na adwuma nye bi wonpo kwa adwuma 10 cedi adi adwuma no ye galamse na adwuma ne nye ti 10 cedi na mikita abaya ba ko me ka chire no
na on me de ne koye nti bi wa de me de beto aduane kra ma mba no na edin na wo ye adwuma be pacho me adwuma no me mpon me oba na me de ye adwuma kakra o fie tie na me de ye adwuma kakra adan no ampon pacho miniska ya wo de beto wo de be kwa adwuma me de be pon me ho no nya 4 years ba me de be pon me ho na bi ni ho na di jai na me di jai fi se mi so na papa wi na ma me nso eye afuo ho saase won na omoto papa aduru na ma me nso be ye yalefo na ni sai tini wontumi nkoma na stroke was akwa afuo ni na stroke sa ache no ba se me kasa bia na me papa busua ni gina ha minimo no ti ba ma bia me fa ni bia ebu me kwase ya no okọ nti tewia no me na da forma be 3 years antana boy no ekoto fom na ma wo me ba abaya no a okoto fom na me sa anyim na chi antana boy no koto fom me fom dada na me da so na me de ko ya na me ne boy ne da so nti ushia no nyina na mo da kete so ya da kete so ushia tawia nyina ushia tawia nyina wo sese ne dem ya da kete so na de wa to fom ato freje ne ne ma ne ma si danim enti nyinse me wo ye ni mu no afa de me nyam de otoso me yenu se ebi mpo ana yire ne ba fra se ebi ane ba ya le a me kasa boy ne ho a wo mi ame ne ma ye din da ni to me fra sa an wo so wo yira wo nti wo yira wo no woni di ma ye di wase ame kanto kwa mame ne ma ye din na me hyede mu wore nso ne ma tini nyina ti na me hwe omunkomo mu ambedi a na mtumu se ododa so wo woni ga ne e wo ga ne ntem na wuji ne so mu ja yansa wo be fa wo de minim ka ya ne se ga na fa na chi ene na akonyi nsenti wo mo nti biem ti ga ne wo na no wo frefre boy no je se wo amie na no anka se wo hia sei no de ko wo de be ko mi peska bo mi tie wo so wo nti ska mo oba se oba mfa nkoye ni ti ai wonti scam oba so mfa nkoye ni ti ani ni so o se oba wa ye ni ti ayi wonya oba wa twa ni tie wa twa ni tie ti say ayi me echa okolive Sandra de ni bia wa twa e ka ni ho ti nyinse ni mu no na adwuma ye ba na ase obi ntima ase say bia ye ku but na o mo nti ase say de say na be ma ne ye de e de ye me na me ye okwa adwuma na ye enti me wo ye na oso kwakoto TV na me see you sane be ya me wo dem a mani beka okoto TV ne ba ma ase kwagina bontene say me ma wo shedam de medi kura den me kura nya ska me so fa nkoto TV me ana me say nyam na me kan yo na be ma ne na say wo di ska we to wo koto ni TV na wa ba ji ska na wo di akoto nti me nya me fault na me de me twaso nti na say ma me no afi ebu ma asere ebu na me de ma ne nyina ontu mi trinsa oni busuani bia nti ma me ya ma adwe say we de me tibie ma e be ntokwa nti mitumi ne ma me ti am ne ma me ne ya aka nti mi so me kaka asan wo ba atan a wo ba kofo oba de na ba no na wo ye oba ne se nti senka wo oba ba ne bi ana obi di bi di na ana oba na beka ma me ne se me de baba ye no woni mbe ya aka be di matam wo ho akasa kasa ye anyina me ko bie ma no ana me kuna abome se me di ne ma me atem otu me bom ya me ekopa me na anyina otu me ya den e bom ya ma me kotodwe ko si buba so wo de na bro wo bet ya na me sa what bet the dame ha na ye hook no de bo me otu me de selling bottoms nyina ahye me sai okume kola busuani bi ma na police ni e de akire me ba Akoma 87.9 F makoma mu nsa me pa chawo bi ana sabre wunya wo pese wo hwe bi oba bi wunya King TV mpa chawo uko King TV a wo benya bi ahwe yenua nom onua TV nya anyi enti uko King TV a wo benya bi ahwe yenko enti sa na me di ya wo me mu sama be fa be ma na me ja ya kono ma wo mi ensa wo be bi na what 12 years na ma me de me kwato adwuma no sese me obi oba ya ma adwuma me ne ntena no niska and me de me ya ne ko fa be ma na ebu at the age of 12 years at the age of 12 years and I go fa be ma o fa mpena na me chi ma 2 times per fa de he ya ma me wo na me 12 years and I wo fa wo boy ye din kan na me nyamo ye it when you said at the age of 12 years and 13 12 years baby ya na me nyamo ye na ba ma ba na ni ti mo den sa wo pamwa
na wo na akoda wanya 12 years was me no better than san mama Oscar akwadwuma be ma be no oh I am free your friends saying te akwasi wo mi yemra woni kakra wo hia wo no woni wudi nkomo ma wo ka die na mo kan ya wo hia me no no so opem na me se mi sua no so be wale me na me se mi sua me nyini chinchira so opem ba na scam de be kwa adwuma na 15,000 ti me di free baby na me di free kwa program na me de ba I am free adwuma nti se me ba 15,000 me di 5,000 no fiti anapane to anwumre na me de 1 cedi na ye lolo fair me kwa na me ba woni ne twempra dri say mfie say 3 years woni be ma ne twempra 3 years na me na wo me ensa je afi bia na mo wo ba ko ba ko mpo de anura afe no 7 months na me nyamo ye me ka akire no me nyim be ma na chi 7 months wonyim be ma na chi 7 months do to so me nyim na chi 7 months na na abusua na mpane so sa me ne boy ne better but na afa duru ba bi na me ne wo ye me maame no ye yalefo so na me mfa ne nsie na o maame ya yarefo na me mfa ne nsie nti na chire mi mu at the age of 12 years na o kwan be ma no de no me person no say no I am my adwuma nti no say o frɛ adwuma mu ba wo hia kusi a obeton aba ne de aye nkwan nti me ne ntina obehwɛ me na me se saade a me nso me ni hwɛfo ma me se me ne obi obehwɛ me adwuma me ne ntina nti ebu a me ma adwuma na ye sika me ba no odi sika ebu a for cedi no odi abeja me senior awa adwuma mu wo okay nti me senior no so na ekan ya sa me ne ntina no hwɛ me adwuma senior no se 12 years me ne ntina ebu a ye wa adwuma mu ne empon ye be pon no no mu miemie no fu se me hwɛ se wafa be ma da nti omo so menufu a menufu ni susua omo se me mfa be ma da so no afa na me mfa bi nti anu mu ana oka ya ma me ne bla no etsena ye no so dey fie say on dey na me nim ni age ba no wanyini but o hwa wo de wani bu a wo be 23 years dey no obenya 23 na 12 years 3 years be ma ne dey no obosa be ma na meka be ma dey no me fancy be 30 years dey no obenya hey no obenya 30 years and now what 12 years no ye adwuma ben na oye carpenter ni ba no o man sim enti first then one can change say we dey wo sra no say si dey wonya bi da wo age ni nti so wo mo bi ode beboa wo a won fa mo na mo mprantwe dey lalai o se o person one metina sir ti afa aba mu no ma me ba me nchen ya no wa mu na ma mba me nchen ya no wa mu na abus ebia me ko hospital kra me nyam mu no me ko hospital bo so me aso na ebia obema me skama me de akọ no wo fa na ma me di na chi na ma me na ba was so pes ka ko hospital wo de koye den was ya de man 20 cedis won fa nko okwa won to hwe me se meta de was man 30 nkan na ma je ti bu a ma me ne kwa na me te dem a na me isu se ya wo mi abawi hasena mini obia obeboa me na me bresei ti me tamo obeso no na maame no ene me call dunkwa o se bi kuru se nko toto ne mama me nti ene ma ni mu ana me to ya me ya sa na me tama awo aka me na me nim omo nso ne me nya yi se nti man ka nkere no ti me ba maame wo maame nso ya le stroke aka no na ni sa me ni ba ko asai nti me tire dam na maame bo bena na maame so bi no ne ba mama akope na wa kana wa na ba na me obi sister me funi na ayela o mi asa menyem na kra na sane na me de me ko me wo fie na boy ne be fa me so ma me ntra ma me ntra ma ne ba na data ntan bi mu sei ti ma me su na wada wadi hu wo no ma me su ya fone kura dam asha me ya ma wan ya na mpie omo so mo mpene so nti ma me de me ko ba bia ansa na me yafuru ni gina ko chieska so mo mpene ma ne ba omo de sia ne me enwo jom ko chieska nti ska ni mo mo ko chiaye no na doctor ne sabe yin se na da me yam na sai nti omo ko me de ansi na ma me se da bi wo suro wo hu bi da e be de na yin se no
we say. I know your first brand now what 12 years no. Mama say and son at the age of 12 years my first born no. Asam na make. Enti mama ka so one penny. Na mama bi ton aduane. No frɛ me say mama. Bela na me koe. Ti me koe na mama ne say ande na me say ante me ne be ma ne nye. Omo so me twa me scan na omo say afa de nyin say na say. Oh. To omo koe me de ansi na mama ne say ne say me nye aduane ne bi na me ni. Mama aduane di na me ko boy na ko kiska. Beden. Ndi doctor ne ba na wase mama be say me yanko wadidi na me say ai wanu nsuo na me say na wase mu nko na ade achi a. Na waba. Ti me koe. Ade achi na mama no boy ne so on de o ma bi. Na ne na ne meba obekọ adwanya so meyi na di no wa na ma me ne ba no wazi na wo bi am se mo nyina kwa wo ntwe me na mo wo fie na me se ante me nko ma me se ma me nko ti me nko waso nko di amba ne sa ne server wo nti me nyemele no na me yi server ne ma me no wakọ na ma me tansi di bo so me yansa no mo ma me ska bi no sa be ma no wo nkra me yansa the age of 12 years no ma me ska da nti na ma me nso no yale no nko ba bia nti se wo di fie sen afa nko 26 years and aba penny was saying 12 years afa no nko 12 years 26 years na aba afa no nko 12 years okay mo ntin free mo na me hwe ti enu ana nti wo de e ho no de mahunu because let me person at the age of 12 years say wo bi mpokra babua wo a eni se tatam na ma 14 years 14 se ehemeyam 1 year and say fam ye 1 year ni enya aduro nti ma me na de me call konfuo bi ho nti me nya aduro na me wo ye 3 months na me nya me wo ye na 3 months na me nya 14 years. Whoa. Enti yemra na fe yemhwe be na ya. Woni na 12 years no de na wo maame nim se wo twempana. Yam maame nim. Woni say the age of 12 o twempana. But obi onye bi ma wo enti no wankasa. Na be ma no odidi ma bi so maame so. No oma no. Oma wo maame we. Maame ba. Lolo fe kura o de be ma no no. Jesam de kotu obi anim. Ansa no wa yitu sidi. Ya mama me say on fan lolo fe na onko na mama me kwa no osu mama me to me su a nti yemra wo current terrier so na fe ye hu ba bi a terrier so ko si ye ba ma no hwe nkora me nsa no de wo hwe mo ne nchen oh okay yanko terrier no so nti mbesia terrier no mbesia terrier no na enum ase ne ma me keke kansam na afa de na me hwa de akona na ani soso timi ne ba wu de otoso mienu no okọ adwuma na obeba fie oso okoto ne godu aba o mantam oba nso obese kete wo fom no wada excuse oba na obese kete wo fom no wada wona na mpaso wona me na mpaso timi fra na danfo ba akona kan se ade se na oblay you ntimi de menim se ye ni o se na danfo mi de menim enti ade se na ne bla no eye ene oba fie na me se bla o bla kwa adwuma na oba pemfo ebi anka me hia se me kunu ne mbeda kura oda fom wakacha ne bla ne se die ntina me fra ne dia onka so bedi me ne ebi me chena onguso sa tam no akọ onguso wase onguso mame enti nine months ni nyina no wana me ana me nya 4 months wona me ana biem na me de wo ye enti minim se bia se na me ho aye kan ma no se de enti ni yeko pa ba na obi nim ase enti asema nya asam kra na ne ho ye mahini yeko enti da ko na me firi se me kono enti me ba na odidi matam na ye ntokwa wodem ena ne ma me pie ba na se ade na boy ni pie na okita bet ena ne ma me sa ade na wo so wo mi sa me na me se ne ma me nso ona ye ne ba nti ono so mbisa no se de enti ne ye ko ma o chincha wo so wo mi sa me enti wo ye no so obeka kira ne ma me sese enti wo ye so kan na ni no so na me hwim bet no na me de bo ne ha sei na ma me ne se ada mi be fra de ba na ni wo de ma wo de kuna bo mani ana me se me fa mo na ni wo agimi vi se eye da masem de enti na abebo ma me amane na minim nyansa sanka me so makwa ko bo obi amane sese wadanfo na me fra de enti na abebo ma me amane enti ma me ne ye no se ne ye nka de ye nko ye dem ne nkoko ya ntokwa nti ya anka ne de kwose dem one ye kon ya na ade chen no ko na adwuma enum wone me ana na me de wo yi
nti me wo ye no ene wo say me we no say aden nti na wo say 3 days no wo say ne ga agya no ena me say aden wo say an ne ga say ma wo de amani aden nti wone ne ntena biem ena me say aden nti na wone won ntena biem say me hu mogya ntwa ya fe na ma wo 3 days nti ene ne nkasa no wone won tra bat no wanim say ne me ye nyina na ye me ya wo kan nyina na ye me ya nti me won me nu obi anti me wo am ya na me hye me ho anti me ya na me hwe me ho anti me ya obi obekọ adwuma ba na me di a waka si wo no aba bedidi nti me nso da me ntumi nya ba bi nka se ne chop money di o mfa mame o de mame o mame chop money nti me ya na me kan se de nti na gan ni waja wo no wontena bi sa afa na me hu mojan ye den en chai nti me wunya 1 month wo so da no abo me so da me wo hwan no beka chem se poke me so da no mabo na msesa na me twam me wo hwan na asam ko me asam na nya asam bia ya bia mu yan se betisi me so wo bo me no yes I wo de ko police station acho me nko ba bia won ko report wo mo ma wo prada wo bo me ma me hu nyina gina moja enti me bo wo ko be ma no hia tawia Dominic tawia hia wo first day no wo de wo ko fie kwa kire wo maame acho o hia me no ntumi mfa me nko bai ni nua ene ka say me enko me ni omachi omo ba me ho ene omo say me enko fie me bo di enti no no ntumi mfa nko fie but na me ni nsi ada me say di enti na no person odu be ko fie me pa cho me ni wo bisa no me misa no dead in kania tawia maame hu no na ne reaction to say towards you maame na asem a wakan ya ma adwen ko ni say adwuma be na wo ya wakofa ba to ho so sana ka she be ma sana maame ne kan na o say adwuma be na me ye mintumi nhye na enka me nkofa na ye den emma enti edidi mo na nyinsa ni piepie mu a eno ne be sen ye na wode ko ye di siesie dem ho a afi de ne nua kra o maame ne se bia kasakasa ba ye ntem na me pesika kra ko nhie mu aboy ne maame te bia ye sofo na me ne be ko no na won e ma me 20 cedi na me dia akwakot na me kwa gega yeah enti ade na woni enti dia na odi ayo because enti asam ne ko no me hu ni ti na me hu ne kon enti anu mu no bronya last year bronya yi mu na enna ne ho asam no sa atam na ma wo enti efiri o me wo ya me nya 3 months going woni me daaye no woni me anda biem ofira bonten ba na obesa keta nyinsa ne mu de no kra de no danchen enti me wo ye ne mu me oba na obeda fom oba na obesa keta no ada fom no se di enti no wo ya sa no why ya den minim entokwambo de ba obi aka de ya chere de na ya mo keka kire mo ho o ka cha me say me kan si so wasam no why ya ne tenti o but menye hunu bibia opie nti oba ye no na ekobo 1 o'clock ahomache 1 o'clock anam ka cha say nti ni madam mani ate tini madam mani ate na me ka cha ni say enti sa blei hwan ba ya ni ben pa na 1 o'clock wo sa Akos ho a ukoton gold di ama no ena o se an fa me ho ben ena me se en fa me ho me no wo ma enti sa blei ya wo bei se bi beto wo kwan mu a na me ka ma asem sen wo se an wonya me ho ade onware me wase edie enti na mami hunu bibi enfa bibi ense because na no ni edi nkomo wase o bebre we ye free mo adi asam na wase ka kire wo di ntia no won pese de batawia no betena maame ne say me ye bon 3 eno no kai me ye bon 3 ena asanso no maame na kan twese sabia son sabia nya ado we adwamanfo be ma ne kan na me na men kan be ma ne se me ye adwamanfo di ntia no kan sa ye adwamani na me ka den say mimi so no me anyu maame bi ne papa bi amana ye den anhye me adwaman na me boy ya na me dia bewo sa me mana onu nso si ame a onu nso ne meti enti entokwa ni mu no ena me ye we say wo me kacha ne say wo be ma me na wo ti asa ablei afi na wo fira bonten a wo beda wa abla wo wo yire oba nso no asekete wo fom ne wada enti asem wo kacha me ne say me ya kan say was ma sekete wo fom ne mada me yele no me nwale o opo me wale na me say adenti enkwasa sem na
o ka kire mi say asem obeka na eye mabufu na e de atem didie aba nti me ka yen say enkwasem wagi mi onim nyansa ena okeka sa no nti me ni busuani a o me de ma asam kwakoto na anim nti ena wo ye me sa no ye ti be man be ka cho say we adwumayfo nti mampa cho o ka cha me say me ho kankan sa asem no opie na oba 1 o'clock no na aka be 45 minutes na abo 1 ahomache 1 enti ye dede wo fio na ne ma me pie bai enti wo yeso wo pie akọ ena am se tawie na kokofu tawie a ono de ye 1 o'clock ni 12 o'clock no koton ni gold ba fie osen awe ye ba ho kankan wo fi be ma ne ka cho so kankan me ho kankan tawie me donya me Dominic tawie wo se me ho kankan ni wo fi me ye ba wo ba wo san nsuo kwa adwaye a wo dra adwaye no agya nsuo agu na me ma ne duabo me yensa nti wo ma ne saying sister e ka cha ne say so wonim no osan nsuo e de kwa adwaye e ko dwale de a nsuo ni nkunu ehwe ban esuo na nka ifre nsuo me yensa anto ani ama na boti nti esuo na nka antoa na boti ai na mde bo ni dua nti wakasa bia opese woto me ho nti woto me ho bia me so me fan spare no ne ma bo ni dua nti dua dodo se na se wa bo ba mai tabia wa esri o me tanya we fa me ka se bia ma bo ne de me bo na eye me ya sa me ne won ma na madane enti wo bo ni dua dodo se na dane dodo se na mpese eni dua de metumi akase be 9 to 10 de ma bo ni enti wakati woto me ho sa tobo be ma ne se wodi nsuo kwa adwaye a mi dua adwaye na magya agu me ho mi ntwetwe me ho ada wo kwa adwaye a wodi se ho minim wona wo dware ya minim tram bisa wonu ko dware ya wodi se masan wo ma mi dware a se ne oba dware a o che no sa na mi dware na mi adwaye ye gina ho che no minim ye na mi ko gina dwaye a wa bla mi fa sapon ka me mi dura dwaye a na me matunsu egu na mi dware na we dware tunsu egu wa na wa wututu wo no fo ase ho kama na mi dware sister me bisa question na bu ani gu so me nko wutwitwi wo no fo ase wo kama ba cho mi dwale mba bia ye nka ni me ho senti bia ni me ho but ye obetra he me ntire ye na opese oto me ho ma obi hu se say enti me mepe wo me mpo o wale sa na osa di chat o na me say ne o wale dia me na o try no 2 me 3 October na 5 years enti se wonnim na dia petesi gojina oba bi ma me fie dia na asuo na nka ana sa de je no na me de bo ni dua se wonim na busuani a obedi a kire fisa me kwae ne ma me ni da kompo enka se tawi oba na akofa na ba no yenko wiwe ne busuani na ye bi ni ho kla yenko tunsa ana se bia yenko hwese bia na chi wa e bi ni ho ndi so tumi bia wa no kan se me wale nti me pa me ntra me pa me nko de a ene de obedi a kire bibia nsuo ni fa no ye na ase enti ba ko sei me oto me ho sa me ho kankan me koje skabi no ma me 5 million sa me mfa nkoto dry na mfa nya adwuma ti me ya adwuma na ma me no eyare de obo mbesa me de ko fa anwi no eyare na ma me no so hia scam de koma no na ebia bedi mikro na so pe bia koto pompe machine na me de ma no edru sa me hia scam na mbaji age so obo me nsa na ode ama me enti obo me no se me de ne ka na me se me to ne de wo se dry ne ye ni sika enti memfa dry ni sika ma no nso mfa me de ma me enti nko ba ma me 7.7 enti o ma me 2.7 wate dry ni de na free ai wato form ma me de obeto ma me bia wate dry ni free enti ma dry ni free sika ni free sika ni na de ayimbiem na oto form ma me no so oje na de de form omo say me refi touch but Hawaii eno oto ese menje eno so oti free scan mo eno oni oje phone ne kura free mensa so on fa phone ma ada no so de fra won pra for ma me fa ne de na me nim pra dia e ka na ho Hawaii me pacho Hawaii mo ha no wono ne phone no a be ma ne to ma no ni din no enya de wo ka no enti pa ba bitina Hawaii eno ne yenim yanko enti ode phone ebre me na entokwa na oje phone na no yisu enti wakai msa me wakanka na ya me yawo me mu ye wo Hawaii ne ye wo phone from home pacho phone ode ba ne sa na oboni di atwa me yanko enti me ya na me fa addressing bag na me fa me mani mienu e ka me dwaman na ode ma me no na me call me wo fa akocheche mu che ne say
say na be ma ne de ye den e de ye me wadwaman no de ye den o ka kire me no ase no no me call me wo fa wo no ma ankala no se na me ho kankan no na ye me ya enti me call me wo fa akọbọ na ma ne na me wo fa say ono ne de ye wote ho no enye na obeka ma wale asem ti ukotra ho sa enti me nko na me se me ne pa de me ka se me sa asa machi a ti okopɛ dan bi wo ba bi ne ma me na me di 3 days wa me hwehwɛ me enti me sa ko machi o me ko ma ankla me wo fa na me ko yi so ono wo keka oni asem bi a wo sa aka akire enti me ko ye no na me kodu na me so wo ko adwuma wa ma me ska na me se na bleta wi wa ma me ska no se me fa de ayi na ento aduane ni wo so woni bi na me se woni bi na me fa de ayi na ento aduane man kura ni na o ko no odi matam kire ne wo kese no sabi wodi atam sese me ye kwase aba me adwamani ba eye Dominic tell you me ye adwamani ba na me hunya enyan age me ho me hunya enyan na me se ono so ye kwase ampanyini be ma otopai moja me sole me dan ho si me kasa sa asem we ma anka na me boa be ma ne to ya den koko wone so nti e ba mama otena sese ya wa chomba wanye no menses na aye no ho nti ma tena ho asia nti ene na ube hu se me hu ye nyenye nyan nti awade amumienu ayi nti akwan ni mu kona mu secret nyina we di dwamanfo we susu be ma wanya no menses we di dwamanfo tobo we susu be ma ayi ne to apai jawa adwa papa na da ban mu no obo me ba ne kwa na me ba ne bo me nchem ti me de ba ne si won to de ba nchinua ebo me tirim ene wode bo me na me nan ne kra be ye ekro me ho na monye nti me nan ne be ye ekro pa na me sesa me ne ma na me ton me dry ne me nwi na e wo ho no na me kokọ ha adan nti me kokọ ha adan ni mu no nti wa na kokọ ha adan no me kokọ ha adan nti ye nko ye ba be wi second story ti ho nti die na me ma no nyama wo ana me kokọ ha adan me sa ye ni asa kan asem e ma me sa bai na me ba ni su wudu hunye nyan no ko na me sa bai na me sa bai na sa kwata be ma kokọ edidi no me sa bai ena yete afi no se me bae no afi do obi o ya we se me de me niema ne ba me niema ne bedu ye o se ohia me niema no mama na makoma akodim vi se tama me de me niema ne ko me ton ye na me ko no na me kokoti ko site me ba wo se oni skabu assist Ghana na masa credit akano nti wonya baabi ya adwuma na ne ho de no no won frɛ me biem no de mato baabi me fra ye nko ba me de obi phone fra wo hu message a no afrɛ se wan na de frɛ no ma kan nti me ko na afi akra ne kra yare a me gisi obi phone na me se ne sa da me de akra ne bɛkɔ nti me de akra ne kɔma no ɛna me de akra ne kɔ na me wose ye mpie nkɔ ne ye ba ya amfrɛ no na me se sa me no otu obada me wo bedi bo 3 days na ma me mponim se me ho na awo obada dan na wo han 3 days no ne han ye nti afi there be moti ana ebo ho me niam a wo da pa cho da bi wan na han ni ana me han me dry ni sika na wo ti free mu no a me so me ko na me si mi ni sika me de ko na me ton ye na me de ko han dan nti no obeda wo no obeda wo afi na on opese ono so betena ho but na adwuma no na adwuma ono ye de gan was e won so kran fine na wo se adwuma no e di won to me ye okay akwesi say sisi ai no wa me bisa me ba ye ni mo bisa ni bibia wo so woni bi me bisa ni bibia wo so woni bi de obeye me na me ana me ko se bia mpeska ko bo meti a wo so woni bi o de ma me me peska ko ye we a wo so woni bi enti say wanya da ma enti mamba cho ma me nka woni nsi kakra bi enti me sanso me fa no 1.5 sa me ko je me Ghana card na no wonim se mayi me kan ya no so ama me scan ko se so ko je Ghana card just so ko 1.5 wo free na kwa me free ne ho kokofuwa na eba wase kropon 1.5 ani ana mi se mbisa na bibia wo mame nti mi so mi hwe mu na ska ho no botom na me twen 1.5 ana me oba na me kan se me yi 1.5 e wo botom okay ana o ka jam se 1.5 be na mayi eni enka ne de ode be ya me wa hade enti me ya na me ka chan se me de mayi me nim kro no bo enti maka nti wo ya no botom na mayi no obabobo maso mama nsi ame eburo enti maso we enye waso enye obi kasa waso na enye obi kasa me ntini yie enti me yi sa 1.5 na obo me ankasa
enti anwumle na okwa adwuma pipa na me de koje Ghana card wan fa ma me obomi apagya matali asemi nyina akọ so boy some wadwo so me some fani sika ma no na wo shed Ross am shenika what nika oh straight dress na ase abonti ana efie ne yam ne nipa ho na edom wo ho edom wo ho en wabobọ watade akọ so me pacho wonum nsa kakra pacho dabi wonum wi pacho dabi be ma na num nsa dabi onum wi pacho dabi na mu bienu nyina musu ba se obi a wo mu ko hyehye ba ne ya enti obobo matare ne ko osoro de owo matare ne ko osoro na wadwo so me ne etete ti ma anko na me da ya enti me da enwumre na oba no ena me fa me bag na me so fa me pipa na me nko ti me ya ma adwen se me dwane ti me dwane ni mu no o so matale mu no obo me no o so me tirinwum no o twe me fa for me skinny na ehye me ni skinny o twe me fa for to ase wo be pagya ma me skinny we na ehye wo en wo twe for o twe me for so me tirinwum no o twe me fa me pa cho bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM anya na hwe me pacho skinny no na hye no ya be ma no pagya na tade top no we ni anwumre ne de na hye me eso bia no anapa ne de no nko we ni anwumre ne de wo twe me fa afom me pacho hwe skinny no na atete sa no nipa ba wo ba besia yenyinse no abosome nkono wo ma menyinse no abosome nkono wo a wanyina beduru se ya be ma bia hunu no wose me pew no odi na kofie menim so obayi na emu ade o se na no ena emo no o sadie yo na bibi kakra bia na be me ya che ne sa hwe no so mahu skinny na hye no ena wa pagya no o na atete sa ntimi dwane to atwe wo firi hene na ko hene efie ho a efie wana no wo bo me na no ma me ni ho ma me ne fa ne ntuma gu ne kwa se bia ye ko a obra bonte obi sansa adan ya wo se abaso anya mota ko mama ye ko pa batenti ase na enya adwuma enti ma me ne bisa obi bisa na wo se abaso na te sa mo ko no ye nimu a ye abaso enti no mo se chichichi entokwakopo enti enumu ana me dwane me fa me dress man enti me man no mo e wo ho ena me dwane jan kola mo ko ya na otwe ase mo ko obubu asom mo mane gina ho hwebi ai enkra ne wo honum se me ba ne se machi kro babo me enti se obro wo sa no anasa mo ko sa na enkra ne gina ho a eya na de ne wo no ye omusu mama jai daddy jai no mama jai no mu enkra ne isu enti asama me dwane enti me dwane ye no enti me dwane ye no ena me ye we say me call enchenchena enwumle na mkwa mu ofa enti me ma adwes ade ache na mse me fa me ba no enti me fa me ba na me sia ne kwam enti me sia ne kwam no ne wo ye na adwen say me hwe ba bia na ni che na oba me ofa ho enti me ofa ka asem ni nyina ma me ofa se o mpene ma me ne na me abasa basa enti me nsa nkotena sa me hwe nkola no juice ko enti me kwa enwumle no se me pese me hu enti me kwa enwumle na me kwa du ye no be ma ne pamo me wa mama na da mu wo so wo hiam wo fie obiam enti ade ache me koda obi nchan 12 o'clock me kwada obi nchan 12 o'clock enti 12 o'clock na de tia na pa no na mba fie ne papa na owi de odi ade no wo fie wale wo ho enti me kwa nkwobo ne punsa pepe na tworo me na number enti me twon ne papa me na number no na papa ne se sisi ana ne ba na pamo me ne ma na wo fie me ye na me se agya wo baba ni bi de enti na ba ma na pamo me a wanya hye ama me a me nsesa me ne ma nkọ prekope enti me ne ma ne pa de me kasa me ne be kwa na me bo afi se me ni dan bia me de me ne ma no kogum enti me de me nsesa ne ma ne nko enti wose ai enya me minti no ba no wo fa ho enya me minti ena me se wo beduru abusuafo ho a wano ye de wo ba ye ho me wo fa won so wa asema wo ka asema wa ba ya ka me po wa bo me kwa busuani anka hwe na me ba na me beduru ha e wa asema wo ka wani jibro ne ho de me bisu asema no mama mba cho da bi na ba ma wo sori ya no obrowo wo tumi browo no atwe wase wo fom still wo kwa no wasan aba ana na wonya adwuma nti no mama mba cho mini ba bia me kotana mini ba bia me na koye adwuma me pe nkofo gi busia e wo banks di etonton ne ma ne ade hwe ho ise wo beti na mini ba bia me kotana enti ba mani hu na ate na me ha dan na me ha dan mi di me wona me de ha dan so se me adwuma ani mi di me ho mi di me ho me pa so ya no fra na ntuma ma na wiabo ana de han dan na me de han dan be ma no ba o ka che
na maame ewu 4 months get them na ade hand ai me kan say me ni obi o hweme nti sa atama me sia boy na maame ewu so me nan na me sia boy na me ne tenae enti se me ehu de enti aba ye ne enti sia yi no me dwane ye na me call ye no be 3 months is a 4 months ni ne maame ana se ne busuani bia ma nti endra me call se me kohwe mba no me de me se me fancy no abeka se bia sei me kasa me fa na chi a na me boa na ma bre nyame wona ne tia fa na chi da bi me dwane call ye no won si woda o me hwehwe me se e bia maame e bia sei ana se sei mi ana me ka se me pamo se ko na nso e bia sei ana me no ntena biom ti gi sei o pe point obegina so a o ma me hwe me si am na mo no se me ni obi a oto aduane ma me sei me nyina me ni wanya fie sei pa cho me ko 26 years mal na free soro ma biemu mana free soro ma wo so ma me ensare wo papa ho pa cho ena ba kwin so a woni tawia we no so a we ono nso o amfa nkra na ma me waje nkra no enti di enti na wo akle batobo tweme me ensane wo papa ho why you free woni ni wo ba ne so no ba ko no ujai ne matawia why you free and now woni do won sadu na ade to them and na wo ka say wonye scanto aduane ni and na menye scanto are you serious in life maybe mama macho me wa madam bi wonum say onu so yetira na ofre me na me wo ba bia me ko esisi ai no ofre ma mbe ye adwuma wo ntisi ai we me phone so kra me ko adwuma wo ne wo me say what start adwuma ah me ko ne say months no osisi ano se me nya sika sisi ai se me pon me ho a obepon me ho ama me na me nya me set ai adwuma wonya sika sa obepon ho a me ye ready se me pon me ho a ene ne kina kra obe mama pon me ho na ma ye adwuma sister yes ya yeten en adwuma e ma kra de ye adwuma enye ana wosoro wo fari ade ton na cho me mfele ba se site achima no e bia ni para 1 city no obeto a obe mu wadru achiri ne sai e bia obe ba bia se wagina ha obe mu watra kola kobe wanim pa ansa na wasa afro me pa cho ye dwade o mi tu ma ton chachara pen wo be pa en chachara wonye me ba wo frɛ wo koduru no wo ko anim no afro awo so san bi na de ma me powom site achima no amana ne bepo no o mpabre me pebre pa because wo dia me mampa info no kra na me boy net na me wa adwuma mu no me wo a metumi ye kokoti ni meat pie e de kwa achima enti me ba se be ma no nya dem ma sisi a enra me koi me se me koye nkra na ma me ni peja akra ne se me ni ba wo fie ho nkra ne asan me enu enti wo na wo ja wo mo ho ana se wo ba mo be ma ne ne se on fa nkra ne ma me nkra pa ne nya fie se 3 years ena de otwa to nya se afena wanya 1.5 aj e ma na ma e ma me enu e ma me enu to wan ne be dware wo ma awohuru wo mo asese wo okay so on fa nkra ne ma me ena me de me koi nka no kra chere me mama wo na wo ja nkra ne wo ho ma ba ma no ba ko na me ka ne de ba ko na me ka se na me friend na ye nko na akra ne wo me wo no me de akra ne ko se me dwane aba ma me wo kuma fi se enu ne nko enti site achima no na akra ne se mechi obesu anu wo ne nan na awia na no oden be ma no nya dem ma enti sisi ai na ndra me ko me ne ma wo ne dem me nso me kwa me damadam fo nchen me ha dan be ma nya dem ma sisi ai no ha dan ma me sa 4 years na me twa won nchen no eyi abia o ma me 10 million na me nkom be me pa cho mu nti asem to bo ansa wo se dan be ma na me eyi abia me gene 10 million won sa ha dan October na 5 years October na 5 years enti yi abia no o ma 10 million mpa cha Bacho date in there ma mobile on the date ni woni tirim date ni woni ho na ne papa mo ye ne papa yi enti woni ne tira enfie num enti afi ba ko bia 10 million afi ba ko 10 million afi ba ko 10 million 1 2 3 4 5 na 50 million as I say woje 5,000 Ghana cedis woni wutra ye bia na woni wutra no anhwe no mo akoma bacho obo makoma but senka me ye adwuma nso a ananka me so ade a ka menya sai sika na manabo but na dabi o woni wutra ye odi BBC wa pampam se men koto ade ana bacho wa mo me dwetre sai bia menyi we nkoto ade ana asese enkofo ojibosia na wuntumi konko jibi fan start business bi ma be ma no ehunu se wani abre so be ye enti we no adwuma no na me ye wo honum se ni obi na bo me besia na me de ye adwuma ne ho kire na me mane bi enti no sisi ani me hu se adwuma be na de kwan na me ye ni botre ni wo ekuro nim wo free ne nche di sen me free ne nche be 3 months to 4 months ni
wo free ni chani say be 3 months to 4 months. Okay. Me pacho be ma no ayi ne niema e de agu abonten eno ne de to so am wa hwe no na wo nko asawa de ade na nko asensu to say mi ni dan am de kogum enti enu awa ne nsu mi ni dan na nkwase ebu nso na wabu mi ni fi say mi ni obi a senka nko even don kan ma me wo ha enko hwe me senka sa mi dwa na ye no enko ne ma me ntena ho no mu ni di enko mu ni di me baby ameda kura ye den mame na me bisa so free one dey say be 4 months man say 4 months bosu me nine woni be ma na ti say na wo nkwa na ti ba cho me nkwa na meteme wo madam fo nchen oh na so ka che me say wo free wo call ye no ko fa boss ma fa be ma ba me ntene nchen but only be ma na wo mpena say me wo mpena ba but enyo ne na ti ense se wo hide dan ma na no boy no kwatena ba cho da bi no hide ma wa ye no hide mame no kwatena na o boy ba kro hide dan ma ba cho me mfa dan asem ntu nanim se bia me wo be ma nchen na bia asem se ya to me enti wanyo ho ade 1 2 3 nsa wo ka chen so nko yo ho ade de o se mi nya abotre anya abotre sa nya abotre ai ebu a sa bia kasa ba ntem wo se wo ba ye ne ho ade wo ni ye wo ba ye 2 ni 3 nsa ho sa no kai ai enti wa me de enya de obakwa 2 ni 3 nsa ne ade su ba na wo mu enu nti won tu nko yo ho ade wo ba ye ne ho ade na sa wonya ba ye ho ade ai mi eye ntokwa na bia ba ntokwa ni ntama ye tekama se bia wa nyama de bia be ya me ya bia akasakasa be ba ye tekama ntokwa ni ye ntama yo Dominic Tega wasumu a wasi afibia no 1000 afibia 1000 fienum enti fienum no we de ka 5000 enti wasi tu ya 5000 actually no na eno so wa handan eniema na wa yegu abontene no se oba na me ha me dan se ekwan me fa so ha me dan no woni ma ase na obedam ti wono so ha dan ma me na obema foforo ni ono so medam sa na me enti isi amenema na wa yegu abontene ko fa aka se me kwasesa amenema no afiri wo na de wodan ni mu nyina so me ne to nyina mesa age nisem ko na mdakata so edan ni mu ni ama nyina me ne to oye galata to ya na wo ona ye galato e ba me ko dan na bibia nim ni eda fom tim katashi tim ba shi ti ba ko na de kata ya ho ena ne eda so nti sesisi an wato fom atos eni ma ne nyina me de ko na me sa wode ayi ebe fa tv no ena me so me de aka ne baaye eni ma me sesa ko ena me wanu time wan to dress ya show mama mpacho oto pant ma me da wa me se fa ko free ni watua ebu a wontua ebu ta wana me ye adwuma no ebu a wotua but some de obi ka me adwuma na me ye na me tuetu ankakra ene die na won so ye ma be ma no mpacho ebu a me to singlet ebu a boxer me free na me de ama no ti week ni besi na nipa na be ba no na menye ska na wetu bia woni ni ye japade bi mpacho me ni nye japade bia enti se ni dem ni ma so se meje ni nyina meje account se buy ton ya wo je meje fine meje French meje enkonya ni wo phone na mote he yet plastic chain eno so ba ja ka meje phone na kan if say me phone na me ne da so are you serious at all man pacho ai wo je ne dem woni ai wo ba ni so me da keta so wasim me so no de se keta so da bi o me bo se wo no na se abrabo ahase wo na ka ahase na wo wie yie nti kwa na foforo me wo se me ho seketa so nti me ho seketa so no so me da so bi o ma da bi no dia menti ase be ma no enye wu sika te se Charlotte de ni bi mama me ko Charlotte de ni de o be ma no ji ni sika so mo ko toto eno de o right but we na tie but no na toto ne dem me ko na gyan ya ko se ne na bi ni ho na sika ni wo eye pedie ya Mr. Mama ye ntube se sasa ne mama mpacho eti wo wo de wo kokodro be kwa kwatwe ya but ye de let me tell you ye ntube ni wachi enko sisa be ma ne dem ho ne ma fama and ye ntube nyo mate mama na emom se wo ankasa wo wa kokodro na betumi akogina be ma wode bet bro wo na ate ho na wo so buru nua na so se kan blantain 3 times 9 mi kakra na fa ko de betumi ene na aka mama edem ne ma de ye ntume enye mate mama nkancho
na we say from anka so mo beji na o ma ye plain ye ntumi nko sa be man Matima or some me won sekata so nti on o meda so okay Mate na me sha papa na ye ntwa so ha Akoma 87.9 makoma mu nsam dwumade no no so panyini mi nim ba bi owo oba pani no ai ebi apokua ha na me de akra no ekọ ebi okọ school ha menga yo se meje akra na fun nsam wa abla me je na won hwe no enti che me se ebi akra na ha na wo me bi sa ne maame se won chile me na me baketo an akra ma akra na me me peja akra na maame na behwima akra na firi me nsam peja akra na o de agata enti susu am pa se ai omo nyina te he ye nyina e wo fie ba e wo pomo right o pomo enti nga susu am ba se enti nka maame wo wa de matu ni aye me se maame no ayale fo na ni ede muntu minsisi me ananka mapa wa anka muntu minsisi me okay and crowd they were right I was say wa wo ma di wa yimi niam agu abontra me ni kasa bia on wo ha dan ne mame no nsu me na me nkom ba bi wontu me ngai me se wa de me atra masini niam anu aduana ma na di crowd ye nti asie na emo ne die tirin sana wa nkotu anya me wa de ne die wa fashion apokora akogina oba afie dia se be bodua wo mafidie yisu o mama mi we de se ka wo bo mama dua bo wo no dudu o dabi mama mo ni die o dabi wo fa wo ka so wo fashion na po de ka wo bo ano na di kofi wa dia e di se ka no na ka be boyi man dia wa dia ya me no mama ni aye me ya pa visa dia kwaso no asemi ni obi papa no odi o papa de no o fi onu papa ni se ne ba na yi me ni amenti me de ka ba de am sise me am se ja asema na wo ka no me se ne ma ni mu ka ni mu pre ko pe wa abra mi ni dan a me di ko na wo fa no so mu aba bi wo fa ni dan na ni ko te be ma na ni ti se se so wo ma aba bi ntire mama me ne se sa se bia me ko na wa hyehyɛ se bia se ana se me nshada ni enti ne kondo anu abedi no okọ nso kondo anu nso me nko me nko isi asofo be hu mi a wose me kuna koto yale ama me ade yare wose me wa ma me wo keka me dwume ho saa wukunu ben boy na me ne no sofo no ka se wukunu no sofo no honkonkro ka che ni se boy ne ka ta se me ni jaya obato yale ama me twem ye ni mu ho ana che se ye hunu ne ebe ye na 3p garlic mixture masanja tum adro no 3p garlic mixture 3p garlic mixture 3p 3p garlic mixture 3p garlic mixture masanja tum adro no ABC immune system no high blood pressure menstrual pains high sugar level one can do stroke into shewa wodwo so ntanta modwo so no ayase ya wafu na ye kapua de we here 3p garlic mixture dan ye ba Mr. Colonel na face no apidank ne angelos ubenya bi 3p abrejen 3p Eric ahinkra 3p hegapema 3p adie pena was 3p garlic mixture 3p garlic mixture 3p garlic mixture 3p garlic mixture amansai agiatumu no amansai agiatumu adrono no mawonsa enkabi na chese eyenu anu no bomodia na frepi wako 0248 928824 0248 928824 na grow fine about sana ke mo jedro papa di koko na ye wono no mu abua ma wutumi de ye won nan ne won sai tititi beko wo ko fichira wote ya ebeko na chese me say grow fine onua bomodia na pebi what grow fine bomodia na pebi na emwa misie bakole na ke ba astom smart ebobo ase Freddy Menseba apidank pure leaf chemical ne ba show bia mu onso ubenya bi bomodia na eko misie bakole na ke ba smart eba Freddy Menseba apidank pure leaf chemical ne ba shop mu ewo na ubenya bie 0244 596532 0244 596532 na wa ma wonsa aka 3p grow fine so Pastor Julius Abejoshua bisa ebesida na manon fofom ebesida na manon fofom no ma wonsa aka grow fine about on the clip na che se bibia atimi aye kama me pacho akua ya me dey bo abo ana mumia nyanwie na Pastor Julius ma
ene enyum bi wo ma no mo amena peja ne ntomo a peja sene na kwa onya mi obosro ni asase adina ana moma yenko sunu onya mi obosro ni asase adina moma yenko sunu. Hallelujah, Yesu dina ya wawa, Yesu dina ya wawa, Hallelujah, Yesu dina ya wawa, Yesu dina ya wawa, Onyami womo, Bibia beyeye, Onyami womo. Bibia beyeye onyami womo Bibia beyeye onyami womo Bibia beyeye onyami womo onyami womo onyami womo Bibia beyeye onyami womo Onyami woma Onyami womo Nigara beye Hallelujah Hallelujah na wunim dientia ya to sanyu se nyame womu a bibia beye yie awase agume ba posome ene nakakra ena yensaka ye babi waka ya friend a little kwaku nyame e de akra ne be share yensa butaye bintia ene nyame de sa akra we e be share yensa na yehu akra no in fact ena no meka sa na meka say ye baabi no wokoya enka obi anso akra ni bida because said ye na ni nipadua sitie no ya ye no oboso ni mukra bi obehye gloves and some was anymore. But Madam say Pastor Julius, Nana Kuya, and evangelist and Ishmael the father. Will be a Giaprano, one shall say the Akrano and want to do a crocosity. Will be Akoma Basso say young more accurate. Yagusu das yet for him and where you didn't call hospital Nina with your Yakasan and Nachaso, a true baby, I'm a person, a honor. Now they are to swamaye yakoto sra yatiefo ema omo buaye ne ho ntono yaguso ayehwe no basa yehwe bosume ene nakakra transformation so dia na planesia no na yes little kwabu yesu say bia obeye nipa biem kwa age say bia afi say me na meninda say we dey short time ekrofo dia dance die ba dance die ne die jai wo support ye adanse no eye bebre 0599 mama fan we mfamu ansa 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 WhatsApp 0245 301462 0245 301462 Womo buaye adansidia papa adansidia no eche wo momo yen hwade bi me waka pepe mame na yenko ne fast fatu so mame yade ne ba ye ne enie enti fa pe enei na yenhwe me pacho die enti a mu bua ma ye hwe akora no little munya dansi die no enie die mu be bompa ya gusu na mode ba no die enti nyame ya mamu no enie na wonim na me hwe de sa little kwaku yadin ba foforo no we say no na asa wo ye buroni asa wo ye kokko sa I don't make a messy yare nko sana ye yare nko apray ne kala kokko ni na sana yare bi me pacho ebra ne nine no ne ti no we no beba later ne nine afeyi ebe mu no we no fa bra na chire we no fa ma me chire
na start say to twena ya beniti no ya na ti kwa na ye ko na ne dia ya no eno na meta say ye tie fo hu difference ya ba mu yare nko eno na meta say yare nko na do na enti akwa ne kokko no na nya kokko yare nko na beniti o se na ni ti nwi ne kra so no to ba dream say me o se na me catch us na akwa na mka so ye kokko onye kokko yare kokko also yare no enno ani padua no so hwe de na ne nan ho aye hyenhye ne to utu say yare no ho a enno ani padua no ma e ma ne ni padua no ehunu de esese eye enti sa hwe ni tiri ani na nim ani say na dot na nim kwa no we ni ebo say dot bi ne sisi so kokko one have because have cars for ni bi ni na sana yare we na make no Pastor Julius me patcho mesra obi a mehwe bi put say radio baby awo bia me person on Facebook no so na be asem na ye kan YouTube live ni tiri wa tutu akuru nyina sese bi yarefo obi nim ne kuru na nka sese bi ohwe ase o ana bibi na ye no but oba ye no enso saya asi ene ye de to so no Facebook ni Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 bra me phone be me pese wo kuru no ene the doctor Sadaruma ene mo Adaruma enso saya aba ni tiri no ne hu ne say sika wo de ma yes ya fan shakura no ya de hwe no enu na ma dance ba mo ta cho mo re 1 month pe 1 month na ni tiri ho aye say ye 1 month me say 1 month bo so me mo hwe neti ko se de o se ba ye no enei mo hwe se de sitie ya de ni mienu nyina egu ho ya ni mienu nyina egu ho neti kwa no oba first no enei se wansu a sa wensu a eni nei e ba to hwe se de si aye areho enti se wo sika ka ho bi ena akwa no etire hu kuro no ko abeye se ya wo besere wo Yesu di mu amen wo besere e wo Yesu di mu enkofo dia dance di e ba ni se wo su benya bi 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 1462 0245 30 1462 fawodie ebra mayentie adansedie baako a obidia badio support little kwaku na ya rehwem yentie adansedie ya wada no na mode akwala picture am zatin sana master ti kwa me de na me hu yenti me hwe na na so discount mo nyina 150 bi sade so na me kɔ na me kɔtɔ nuro na me de 26 na kana ba besene ya bofrey mama awanwasem make us me ba me first born onye 2 years 6 months ono so yare a sem Monday and Tuesday me nkɔkɔ akutwa chest x-ray sika why din ezo me transfer na me no ma me send 20 me sika me send 50 cedis mama na me send 20 e ma akwala no 1 cedi nkura ma anya o eno about 5 o'clock me 5:30 wona mama me nkɔhwɛ madam fi America wan kaso send sika me na kasa sem so wa send me 420 cedis se me fa enye TNT se agrek officer na me fa kan ko so that is a 20 cedis me ko send ye no manya profit of 400 cedis which is of 200 or 300%. mama se mo kasa awan wasem CC ene be na akwa na mo nkan de me de masem kwa me hu se na me ka no mama mintimi nka enti do wa kama me ye fa hwe akwa na jisa akwa no mama ya me sha na no ukri wadwuma mo ye na me sa akwa no ade padu oni tunanka we mi se de ade padu mo man Ghana ane mu nyina we aye honorable or your assembly member yeah say bia obampo ne dia dance ya beka se ma na Pastor Julius ya pese omafo honorable minimum no ba bia eno aso yo audio no eno de send me enti sika no a na danfo no all expecting us 20 cities no Sunday all expecting na danfo ne de ma no o say ka Sunday me waka fato so ma me fato ani sika ni aka ekosoro anka be hu se enti me nkwaso kaka ma ye dabi ni yen hwe sika no okay 420 enti o Sunday 20 cities o Sunday 20 cities and when you 420 no kwa ene da so no nti wo be get na 75 pesos da eni panu a wo de sika no so bra no me pa cha yen tie ni panu for we so ya because for biton so bi for no why and I photo ayibi na actually we are be headed be okay bye bye no so what me say enu nti won so bomodi a for what dance fabra ye pese mama wo de dinner show crime mama de ye ho
ye pese ye mani pe hu se adoye ye ene se obi wa hu hi ye mu ebetimi aye wo akonya wo di break through ebia na kanya little kwakwa de ne ba ha mama wo re sika omo nipa abedi adanse na 20 million 20 million 5 20 sika nkete wo obi gba no nya de e bro sa kire se sa akola ya maha ama ya nsra se fa bibibre ebia nka sa bre ka sa break through kada kaloke nkema honorable fa wo de honorable 20 cities se wo hia no kra na akosire ni sika he no wa ma obi aka esu na be so na bo no afei ansa na ye besa kwa adansidi etoso bienu no waka fa ne nan no one tam oba ye no na honhono no ne fa de na oda hospital na aye fiafia no ne fa de nei ye benya Akoma FM. okay me pa cho sabra behwe erade aya di me se sabra na behwe Friday no me fa little kwaku 2 minutes mentumi na me sajene ena me dine man na akua me fa 2 minutes mentumi me dine na akua me pa cho wo no ye dine ba ye no foforo no ena na ahohono no different ye dine kwa fa no chi ahohono no atwetwe ye no ena da hei ena be hwa little kwaku na ntu me pa cho bra na be hwa na ntu little kwaku enya na ntu o what me pa cho bra na be hwa na ntu eda so ne mi ese na ye de aguso se be ya wo be hunu difference no say me no offer say hey akure less than 2 months 1 month na kakra na mako e ho na mam ye adofo aboya me yetu ana misisi sikani hu a sikani hu wa de esen na za senye sika enya adana oba na akwasa adechi so na menke kwasa nka ade kwasa wodi na nzako ko nyankwa ko nyankwa na ne na sinyina kwa na pejo na nyina hu no na ntu me pa cho mo mra me hwa bio nti ne to onwom no na de kala me wo mu a me kala na so aba se nyame wo mu a bibia be ye yade ne ba ye ne hono ne twetwe ye ni enne little kwakwa na ntu ena wuhunu no ade ne duani a wodie ye soronko ni nku a wode nsra ye soronko enu a wode honum ye soronko enti o hospital badansidie de toso mi ni mame no wadansidie efa sa akola no ho na minim ne kure ni me nyan donate bi e bompa ye bia me kai no enra ewia kama mode ne be kire ye no na me wo ho ntimi di me kaba a friend is my bedroom say me behwe intimation na asema me kana obi so ahye me boss en na we ma miskan tenu na me ka say erade emma ni pay o so we ma miskan en ne no o de sene me a nanka mayibi ama little kwaku nyame ni me kwari ni sika na me expect ye free ni pan ho me kwa de eja o hye me bo yes is because so we ma miska e de aye ejuma de but na me wo container bia na me pese me ye me de ton bibi kakra ana o ka so bodboa me with 30 million ba ma hwe ni be 1 year to 2 years ni am sure ni ma me ni ma adwe fiso but onye na me sene bi ma little kwaku eno abaya tv me ko ya 2000 was sene 2000 abra na wa frame anka hwe antrem na msi me di adansi wi ahyewa de ni mako eno little kwaku eno am to dwana ena ba freye fa efe wo sene ni skata ensi no so se bra so me ska me be ma ka na tini fro no o che do chana bro ke bi asa e sene ma little kwaku ntu anyimira no a na msaso nyame na so de skanu bia enu asemi bra tini skata mi de bra na dwonwa ade pa che so nti de nyame ase pa sa little kwaku no ba den sane ya de o ma na hoden o yesu din amen papa mama bro me so we ye monketu be yi na bu ha akese adanse akese hukura no era so wo ho a pende mama dodo na mpaya me bomma tiefo en se ebasa akoma mu nsem ye project bi eti se mama obi anfa no ho nhyem because nyame no ankasa ne ye nenam yes yenim obi ase ye nyankopon nti ebi ameka se won wa se ye kiwi nso obi enu wa onye kristo ni na se be nya ye ka kristo ni krife de ni
asofo a mo ye jani wa wotumi se enye asofo asebesebi ma sem ne nuro sem ne dabi ma so ene mo nam ma company mfo te se enti enye mo se dwumadi we na yedi no Awurade nam so de adanse within 1 year within 1 year Akoma mu nsem just a mayor but a new man kasa kasa dance Awurade nam ma wo so ene kiri so ade ayi wi asane Ghana no ebro adwene ntia so yeso nyamenim tina imese yene ye dwumadi doso ade na kra we bedua ye nsem with less than 1 year nam tabisa ya hwede de aya den na otimi ko ya na oba be pie ni fu fatu so man shall to kwakwa na ntu Awurade nyame aye bi ye nyame aye bi enne hwese okay papa enne woni o wow current we ye current wani enne ya hwana fono shall to kwakwa fono etifu akra na wo suru we different from akra na wada so na ne agye no aye wono a hwese ka wono o Kala wo so ne baby a na ye ne ya say o so ne mu she na wo onyame omo ejo onyame omo bibia be onyame omo ejo onyame omo ti bibia be also for the abra yababo 05998 adansidi 0599814926 0599814926 and 0245301462 WhatsApp me and we be see friend second Jesus I'm say mo you to be fa Yesu and to David obi enuro we below belt you to be friend Awurade ya nyame dia enti you to be friend mo nyame ne male so kwa na ye ho ye de nyame ne mom ye de asedama mu a nyame ka makoma na mu yi bi ba ya akra ne wa be yese nyame nhyamo ye twa mu prise little kwaku sere a ba bia wo bia no wo so be sere obasre enkachi obetumi aboa mama minim se ye watefo be 8 year ya nya hwe ne ye yo enne wo hospital se ya ai guso aye hwe no but ye da wo mase ye ni aso de wo maye aye da wo mase nti se obi se oh ene oda so da hospital na se me me de baba ye si ho kwa da be nya se be ye si ho kwa se because ne hunya nto no ye pese abrebia ne ye mamo update no hu ba bia mo pempen so ene hwemu ne nyame adom Awurade na ma so ne a doctor fo nso a o makodi ne nsem eye nti na ma de bia ye tena na ma me update no ye onkrofo bia mama omutie ya ono no de no enye se bi ne ho na echi na opesika oni owu sika opeba come on mama me gidi say afeda sese ye benyo bi ba say dan sese mama ono so nyinsa na na me pesa me wo ansa na ma be ka hye nyame dia ne onyam ene ma wo me ba no da mansa so ni se beba mu mama ye wo bia de be yo odofom na ne nan ontimi nsore ye fa bi stroke ono obaba be die dan sese me ye bi Awurade amma so enne metimi na ntia metima adwumam anase metu kwan ana me wa ha enti sa obi biara a wo hwe nyame ne nkwa wa danse die kwa so no mama sa akula we ade wo de nyisik wo de mpaye mpo na wo fise wo wa fa ho ji akola no ebri fa wo de fa ho fam akola no biribi ho bonidi ka bibi bonidi ejira nyame din so ka asem bi ebebam ba be di ho adanse amen be di ho adanse me enshamo enti e ba no se you say ye na money e pai me let's kwaku na se ayeka ye twa ye ho abasisi atiefo ya me enshamo won't to me for woni na chi bia mo wole dem ya tikam ya to ya bonnwom ya gi ani on se le ma ya so yesisu a ne ye
for oba de na ba no na wo ye oba ni se nti se nka wo oba ba ni ma ni mu ina omo se me enko fie di me bo di enti na ono ntumi fa enko fie but na me ni nsi ada me say di enti na no person do be ko fie ni pa cho me ni wo bisa no me misa no de nkane a tawia ma me hu no na the reaction to send towards you ma me na asema wakan ya ma adwen ko ni say adwuma be na wo ya wakofa ba to ho so sana ka se be ma sana ma me ne kan ni wo say adwuma be na me ye mintumi nhye na enka me nkofa ne ye den emma enti edidi mo na nyinsa ni piepie mu a eno ne be sen ye aha na wode ko ye di siesie dem ho a afede ninu ya kra o maame ne se bia kasakasa ba yentem na me pesika kra konhia mu aboy ne maame te bia ye sofo na me ne be kono no won e mame 20 cedi na me dia akwakot na me kwa gega yeah enti adie na when enti dia no wode ayo because dia samne kono mi hu ni ti na mi hu ne kon enti anu mu no bronya last year bronya yi mu na enna ne ho asem no saatam na ma wo enti efiri o me wo ya me nya 3 months going woni me dae no woni me anda biem ofra bonten ba no abesa keta nyinsa ne mu dia no kra de no danchen enti me wo ye no mu me oba no abeda fom oba no abesa keta no ada fom no se di enti no wo ye sa no why ya ne dan minim entokwa mbodi e ba obi aka de ya cha de na ya mo keka kira mo ho o ka cha me say me kan siso wasam no why ya ne tententi o but menye hunu bibia opie nti oba ye no na ekobo 1 o'clock ahomache 1 o'clock anam ka cha say nti ni madama mani ate nti ni madama mani ate na me ka cha ne say enti sa blay why ba ya ni ben pa na 1 o'clock wo sa Akos ho a okoton gold di amano ena osen an e fame ho ben ena me se en fame ho me no wo ma enti sa blay ya wo ben se bibi beto wo kwan mu a na me ka ma asam sen wosen an wonya me ho ade o ware me wase edie enti na mami hunu bibi enfa bibi ense because na no ni edi nkomo wase o bebre wa ye free mo adi asam na wase ka kire wo di ntia no won pese de bata wia no betena maame ne say me ye bon 3 eno no kai me ye bon 3 ena asanso no maame na nka ncho se sabia son sabia nya do wadwamanfo be ma ne kan na no me na men kan be ma ne simi ye dwamanfo di ntia no kansa ye dwamani na me ka say me so no me anyu maame bi ne papa bi amana ye den anhye me dwaman na me boy ya na me dia bewo sa me mana onu nso hia me a onu nso ne meti enti entokwa ni mu no ena me ye we say wo me kacha ne say wo be ma me no wo ti asa able afi na wo fra bonten a wo beda wa abla wo wo yire wo ban so no asekete wo fom ne wada enti asem wo kacha me ne say we me ya kan say was ma sekete wo fom ne mada me yele no me nwale o po me wale ina me say ade enti en kwasa sam na o ka kire mi sa asem obeka na eye mabufu na e de atem didie aba nti me ka yen say en kwase sem wagimi onim nyansa ena o keka sa no nti me ni busuani a o me de ma asam kwakoto na nim nti ena wo ye me sa no ye tse be na be ka kire say we dwamanfo nti mamba cho o ka kire mi say me ho kankan sa asem no opie na oba 1 o'clock no na aka be 45 minutes na bo 1 ahomache 1 enti ye dede wo fio na ne ma me pie bai enti wo yeso wo pie akọ ena m se tawie na kokofu tawie a ono de 1 o'clock ni 12 o'clock no koton ni gold ba fie osen awo ye ba wo kankan wo fi be ma nka cho so nkwa me ho kankan tawie mi donya me do me ke tawie o se me ho kankan ni wo fi me ye ba wo ba wo san nsuo kwa adwaye a wo dura adwaye ni waja nsuo agu na mma ni duabo me yensa nti wo ma ne saying sister e ka cha ne say so wonim no osan nsuo e de kwa adwaye ne ko dwale de a nsuo nim kunu nsuo ban nsuo nanka adumo ya the crystal say area in family to way yo me do betu pa na ma menka fo why e fe papa hey Marco yeah hey brother what a design Marco why e fe me that say yo
awia yi de yɛde nkyia kɛseɛ ebe free Herbal Center a yɛwɔ atonsu agogo ne yɛde ama yɛhwɛfo ne yɛtiefo deɛ dodoɔ na anim deɛ dodoɔ na apatie deɛ dodoɔ na ababenya yaresa na dodoɔ na abohu se ɛyɛ ba dompe ba kase ba sasabro ba mi chepe ba madwonku ba mi sisi yare yi bibia bi ɛwɔ ban mu enti wadaro ma so ba de ne yɛ adom na wotwe ne duru sei na se betra fidi kese ezu a na kyese waya so pa no watie wutie futu sem no na wapom din ho sem so na dia wo ma na ahia wo efi so uni apom din a na wo yare a ye ya de bia ni wo a wo kra do wo de wakoma betimi abedi akiri efi sem panimfo se yare ya obi benya wani fi yare ntimi sew tie ye pa na yare ne atete etete wo wo de akini akonante a che na wo hu ba bia na wo de fa no ena de ni da so aba Herbal Center ba se bra ne ensa wo yare ye ntu yare na si nyina ma na fi nya wo fa ho die mesrew Saturday Friday ya na doctor ka kire yese Saturday die o ware enya ne ho kani Nyankopon adaroma doctor atimi aware kama ama sisi ade doctor ne nan aye nan eti saa bredi ye gina TV ne afidikesie yi so da obi biara oba Herbal Center na yefro no Nyankopon enhira no de ohwere ye bia no Nyankopon enhira no no mfa de ohwere ye bia no mfa na ade ensa anye den ema no afei de otra senso antimi ama obon pa ye ta akire ne nso eno so doctor say one ne ho kani se odawum nyina ase na afei so oso ada Herbal fo na omo ba yi nyina ase onyiyi obia baabi de oba TV so bia a wo ye Herbal bia wo ye aduru bia na ebepie hobi odawum nyina ase ana afei ahemfo atitiro ahemfo be piase no Dr. Bane ne rese odamu nyina mo ase enti sabre yi de doctor anya ne yere a ne nan aye nan yi de afi na enkasa no ebetutu ebekasi ani se kinkem efi se wunya odofo a wodo no na afi ade kina mo sori a adwuma bi a wuye bia no de Nyankopon adom ekoyie enti yeda obi biara ase atonsufo obi biara oba Dr. Ba awali bia no yesese Nyankopon enhia no pa mesrew sabre ye hye ase ano no yedinka ka kire mo se memenda na ye nya adwuma na ya awale no mo adawo ma sesi ade memenda no enye atwam eti sesi efiri adwoada ekopem memenda ubaba beto Herbal Center se ye adwuma ekese pa enti mesrew je Herbal Center ye number yi se de be ya obetime de wani abekire ho na waba abeje wayaresa me pa chaw ye number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana yetigo no ye 0272 50 00 ana me pa chaw dane de nya me ka chem se temane nkranfo no empike number we ema me Adaroma na kufoduafo nyina eye 0244 988 004 0244 988 004 Debi ameka chamsa o heba Herbal Center yewo atonsu agogo Government Hospital kese na isi ono na chipe obaba beto Herbal Center ewo ho ana afenso wode wani kire koforudua enu nso ye wobi okofodua ho ye ne omo sports stadium no ana hwe ani mu pe obaba beto Herbal Center ewo ho ana afenso wode wani kire enkrampatam ho a mesro me kire eye tema community 16 lashibi aye Bemba West Club Anauba City won so wode ani kire ho a dwumadie bia ye di ne kumase no enua bi ane ye no emiamia na aka ni nyina meso ene awia ida ne da nyina ye ba eye normal na ne ye bobo so ma wuhunu mesi me kase ya nanse ensu otoyi kwabra ne tede mu bobna ne honam tutu ne honam ye ne ya de wo ka ne se mesasabure ya ba na mesasabure de da ba ne beko mesre wadaroma wo sasabure no be firi wo so akwa gise wode wani kire ba
ba heba center ewa atonso ago mesrew sasaboro no agye won kasa aboso a brane enso ye fa haban tu sasaboro no mfiri wo so na fe nkasa na nkemu aye mere no nkasa na nka ya waba mu no ni nyina ahoto ne asomdwe mra mu na beba mu ana kyese eye ba heba center aye wo atonso ago entifo adi kire ho na sasaboro eha wo no brane ye ntu sa ade ni nyina asema wo dani da nyina ya ne ye kasa fa enoma bebere ho enipadua no nkasa mu yare ya na enoma bi wo eda adi wo nipadua no ma wutira nye ya wa won kasa ye kasa mu yare no nya obi wo wonante kakra no obre wo pagya de kakra no obre dani da nyina obehu se wo te so afi obehu se ni nipadua no mu nyina tutu no ye so ne ha no wo te mu a ni nyina no eya na ye haw ana aba nkasa ne ho efi se oba ade no bo ade na nkasa de ma ye no obonuani ku bi wo na nka emo kasa ne ho ban ba embra wu nyini kwa animu na afi enuani ku no afi entimi ma ho biom na afi obehu se kasa ne ho adampan na di yare ayedai aba betenem enti se opese hu we nyina na wo kasa mu yare ni nyina tu a enti ne de number na to se braba heba center na no ma we nyina da di woni padua mu nyina no je fa haban pam firi ho na fa yentu ase na fa nya fa hodi na ho nto me kasa obi ho ni kotodwe ha no ni kotodwe etutu no tete no mesrew ye nka ne kese kotodwe yare bia te wo so wa abrabom bia no wo de wani pie ba heba center ubenyi ho to no anya fa hodi afa obi ho an span ko na chika se no hawo ne amane aba mu obi opa adwuma ba no aka kire ne ba se kwaku me da fo mu ntimu ntie me kakra me sra me nua ho mu tie me se wo firi adwuma ba na se wachi ana honam yo ya enkonko da wo menkwala ngoro ho na fatwede ebo me ha ana fa wetia me ha ana kwa metia ha kwa ba bia wo tia bia no wunya problem ho ba bia wo tia ko bia no o fa yare foforo aba ho enu nti na Bible center se bra na se yenhwe na se yenipadua na wo se ye de ensama sa agema wa ya yere kama ma entra ho enka se me ba ne de ne na mu omre da bi ka se na hye wachi no se wuni ma hode an ekuta sa aka se na anka wo nye sa ade no etimi se wo ba bia ye wo ya na wo bra ye wo spinal cord ana yare abamu ede wato fomo a bra Bible center me se wobubu ogwo mfie dukura na Bible center de aban ba mu asore ama wo so watimi akodi ufa ahodi wakoye wadwuma no anya ufa ahodi entifo ni kire Bible center na bra ne nkasa mu yare bi ha on ntu ase ma he me kasa obu ha ni sisi achia ma obakura wantwe ho na ni sisi ne bepem ba na nanim hwe baabi enye wa eye yare na akofa ba me ntra da mu mobra ana awurade ubo mi seni ana nyame adai me nkwa be ye de wo wiase wo be ye bibi pa na wo na unya hunu ye nyankopon bo wo se yemfa aduaba no yeni aduaba ne yemfa aba ne nsa yare enti wo maye aduaba ne haban ye de be sa yare na wadi aduaba na wie wo yare de a wo bobra da bi mobra jali bia ekoso usisi na achia no usisi na mu ye oya no se wo be pie Bible center awurade entempa ne de haban ye tu ase ama wo me se obi ka se mu bui last week or the buy me se eni ye yikra enne Monday ye pie ye ya oba ye ono na enantin kakra ba ya o ka se doctor na se mu ye adwuma sei na ye adwuma sei be de no hu bi go nka se na enyamu afa na abuo no aba enti ono so ba benya ne fa hodie ye de haban ene to ka se na esoma no ema ne to aye enti so o ka se mu bu a Mr. Madaru mamuntim yie pa ana ye kwa ta maame ana wo nta no muntwa so na munyina mo fam ani kire Bible center e wa tonso ago mo ba ye behwe mo ama ho ato kama Mr. ene ya make say ene doctor walintimani age na Mr. do otie mi abia say afi na haba no pa no wo de foforo pa e ba be kan wa mo hu say because afi no anya no ho kani e ja afi ne mu be ye den pa enti Mr. e ma na mo achi e wo fom no mo pese mo to ya akese no eno ba doctor beye amana ya akese ama ana afenso dani nyina ya ne ye kasafa obi ho a wabodam adwunumu hawo tete nkrofo pa na strategy ne style aba adwunumu hawo ne se obi bodam kakra bi a wanhwe awu hunu adane preaching adane kasa ubehu se o kasa wa wo kwo ne yare no na afei ono nso tete na afei obo obayi enti se ye edambo a fo ni kire Bible center se ye etwere ena se edi ubabi nya eno nso fo ni kire Bible center se ye ulcer typhoid ana e kanwua bi edi na to fo mo wontimi nya ne ho hwe a me se Bible center ni ntu sa yare ni nyina asema wo de bia na mka cho se Bible center e wa aban a wo de sa yare apart from nipadua no wani nko a ana Dr. Ba onsa de aka nipadua bia wo ba ye de aba betu ase ama ye wo ba bia obeda ye stroke ye massage nyina wo me so je number na fe ye mfa kasa no emra awieye me pacho number no eye 0244 08 34 82
82 0244 08 34 82 and yeti go near 0272 50 12 and I'm patch out temaphone and cranford diana neban 0244 988 004 me patch out yewo atonsu agogo government hospital na chipe ubeba be hu ba center ana afi su ko foldia so ye ne sports stadium no na anedi hwanimu ana afi nkran so yewo komi 16 la chibi me so fa oyare bia wo de fie bia no pagya hu sesi abra atonsu ago bra ba center na be ho yare na oba na se yare ne ohaw ni nyina firi so a afi wo ko na anije ni sebo na dede na edidi wachi no eye ba ye de etiefo nyina ase o chese ne mbeti yenka pa nyame shamame betase na fe yemfa emfa hyehyɛ so na yenko Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no a na waso eguso da wutie bebe na memu ha na madam dabi what is your dem ana we ya chanja hene dabi okay wudi wasai adomako free na ba he people to be finka weto ase wodi mfie say 43 years Yankwai Akoma FM awe de boko enye boko mse be 2 to 3 weeks ni e wo ha na oba bia me na wo mienu e frɛ me phone so se be to nsu kura no mu a ebo nsu bi di wo bia wo no se nkume na se mabuja phone so enase se even nsu kura mabo de bo me duana bo me no se mabuja phone ka ya mabisa wo mkodani a wa wa bisa kodani bia nsu se nku so enka ho ti bi wo bi sound ma be for western steam no madam for business ho na me see the akwasi say na atome ti no ene de no since that de me for ba na mama no won frɛ ba ne bi say no mpa na chew ne bi won nane eti your friend no so say and request about me de mu dani pa de o na say o si kan say me ma bushafo nyina ne nko ye no eno na waka nti ye di 3 days am frɛ mama no so wo kwa ye we krom ye krom ankasa ye dua ben okay no wo kwa ye we krom nti am friend phone so nti na mo for bako police ni no wasi asambe no catch ni say na wasi fa get number ma no ti bi get number ma no wo frege no get no say ni kwe say obodua no na me nua mo nyina wi obeti bia no frege no so obomedua nti na wasi aden ni so obomedua wasi me ma wo mo ho no me hwe me ma no nti se beton so kura ma nsuo ni nkume me so me mai esa me hwe wo mo akola me ma me ko fa no ba no be 5 years na ma me ahwa akola na amna do bisi 14 years wa ahwa akola na akola na go be eyi na ka chen say o be fa akola na ko na se akola fa wanyini a obetima ko nsuo ma me anom no na afa na be fa akola na ko o si da bi ami sister owu ndum so no na hwe ne manti ono so be fa na ade akọ he na ade mama na amfa na nko second one oba na mini ho na ma me say o ma ne fa ne nko third one oba na wa to me teach so ne mi to kwasa de ne babeko na me ka ma me say mama minima de konti aga no o ha ne ho wo abafa no sa minima bebi okoye a tidinchina afesa oje abafula no nti wo de so wakasa obagina de akwa ma ne fa ne ko enye wenku no na ma me bodo ne wosu if say akola wa tina fi betumo senso mana no nti ho no from my sister say adwa isa so no sa da no so titi sokoban ampa me ana so adwa Belinda ko no say aden no say o ma me fa chinchina obafa ne ko no say okay obafa ne de ono ntina oti ho nti say oti ho na wo me de ya blade ntina sokoban kru ampa me wona ma me koye me ho no ma na wo basa ba bi se ho no ma na beti me ho no ma tete se yesi akora na wo kwapon ho na ge ne wale ho no ma ma tete se wo ba sre so as nti one day be wi me ko be wi na me ofia me wo de na me ti ba no of me se be na ho be koya me ba ne papa bi edati we abai Belinda na o asama papa ne be kan se akora na se wo ba papa ho msi be dwe ho ase da bi akora me nyino because be fani homa obia de odi ma ono so wo ho wodi ma fre no ba ne banko na mo mi ameti o mi fo obia me le de akora na be na de chene bibie sia obaka ti kula me no ye bibi na maja ko abafra no bitiro di na do be moja meje no na meje be ba no ti bi ne wono ma na me ma me ba yie no o sa ba yie krom na me o ye krom odua bi ho no was Belinda na he no was me ma papa na de ma ba na me so okay na
Akoma FM. Me pa sho ma me yehunu se be ma na eka sai. Wa ma mani ha ewie. Me kasa na ma to bo be content tim na asa me say me ye. Asa me kasa na me be ro. Odi ayanko. Eti man be da bi sanete ko kunko na tie oba bi anka ho. Sanete da me de bi na be ko. Na fa no de ba to asin kaiwe e ho na sie ye tie e fi oba e. Ye ho ma kwa na ko school na ko to school. Ono kwa che school pe. Okay. Na ina ko to school go school tare o mpaboa odi di school bag be bia de ade ye bia e ma no. Eti ho da ma me kasa amafo no memienu. Okay. Ba mi so me yare. Ye be se 2 years kura no de oni mi o him TV so bia nim se me yare. Okay. Eti ando de ne bae. Ana ma me san de we better ne chem. Ho no ma no sa afre fun so se. Ai ba ko no ho no menhwe na me sa na nsim ho no ma na afre ba ko ba ko no ho menhwe no. Na me se nyamia. Ende me na menhwe before no. Wa nim se bae yare na se yare sa wote. Me nya dan yina wo wa ntimo class wo me hwe me da. Wo mu se me yare. Eni ade na se me ho no ma na class bro nya ye we me twa teacher. Bro nya ba ko di bro nya ma me ho. Ana so akola wo di be 5 from ma me chen be 10 years 8 years there. Kaso ko di bro nya ma me ho no ma. Me ma onkomra. Na okoye won kodu ya na yare come to December mu nyina me da foma mintimi nyunso mintimi koto gise biem ko yende na keze nyame ko na pita me free asasi so ya me betio na oba okodi bro nyane oba ya me da foma se me da koro do mo se no me oba no kodi bro nyane ba he no ai me da koro do mo se na mattress da so mo da me da so mintimi Mama me na ba he so mo so me se na hu nyina nyina betiem sa mintimi ni di nya hwe oba me da ho na so da kwa na ba na ma me se bra wanim kakra na kasa gum ne ente na ma me se adwa wo hwa akola ya odahwe me okunu ya odahwe oyare se onya adwuma me so abro me nya adwuma me na me ne ko hospital me de ne ba ni bebia me fa bia gise me a enti fa ne ko kakra na se okunu to na odina ba because if you say crowd kan say this sister wa wundum to no na hwe ne ba enti no say ho kira ba fa ne ko kakra na ya ho to na odina ba wo si da bi ne ya buja kakra ne ho ma me se buja kakra na wo da ma hwan me a me hwe ba frei ono anso de ha me hwe ni ono ko ma ndi fa ne ko na ye kikiri na ukoye me ho no ma na ayi akra no wo so akra be sa ba me ho no ma na me sa te se ukoye da akra ko kwapon di mo na sa da akra ko bi wo kwapon no de ne ko ma hwan ono ane ho no ono ane ho no kwapon ho de twa ko nya na kasa bre ne no ono ane ho kwapon ho okay afede o hwe so ntimi na ba fa ne nsende o na ko ma bi wo enkran so aguna ba fa no ko tina akra wa di sen afede ko 14 years wo ha kra se oba na be oba nti akwari nim na se da so odin onim no so agbakwapo ho bia obo poison akola no yeah oba ne friends en adwoesa otehene o kwapo ho ha kwapo wa na ote ene ne nyina wa na ote mi ban kwa wa sia adan no ote akora no na onti no so like wonu ane ba oso obemma na wuduro wo sise akora ne konkra ho onkotena ho o sa ne dan ni bakwapo ho bia mu a obo poison de banam na wu nti akora ne to ko ayu no akra no onimi number onimi na number no no phone na se na mo nkran yo na se da me mame aka kire me se me nim man se bia me koye na oba poison me eti enene be for Friday na homache ebe me ho na me tete be obi bo me be class kokoko na me wani kokoko ne fa ntu nche oba de no ka no ka je se o de alternative se omra ada ya so from America je se omra na o ka se oba poison no me blaba ko e wo ba bi wa friend ka je se obi se okasa bo poison bana obachina tum okay eti no wakasa obachina tum de ontimi ni according to the omra no so kokopon wa o ma be poison no eti omu critic man fra akra so fon kopon di oduru nkawe no to ase no so ko ma be poison de obesi na kwani sie no fa pragado ni mamba afie eti bi hono ma na misisa de dia me so mitimi tina ho se dua ni nkumi me mabusuafo enkume wa beda se enku no ise mi baya o sa ba mi nchen mi wuwie na mi amene mu mabusuafo wuwie ho na akra na betena enti mi de ne ba na to ha na mi titan bia na maboa me yeah enti yamu a wo ekwan be so ekwan oboa me se sia no meto no me nya adwuma fine e de ya mi didie but me nya adwuma no ya wo be se be ba na me yare mi kra mi ho ntom pepa enti no se sia wo bo me dua akumi na me mabusuafo na se mu nyina ngui ne sia me ba ya se wo mi nchen se mi wu a na mabusuafo do ho na be hwe wo what DNC adie na nyina so no ba ne di bodua no se me hwe me ma na hwe mo o se no muska so ye me neti enkran no we ndi woni neti ba se na won ho baako na won ho baako na eye pani anaso ono we na ye pani on di wono chi okay na dia won nchen ya wo send ni ska intensi sa
won send ni ska enye de bia but your two nchen de wa na oba me ne tena ye wo 5 years suku ya obako bibia me tene ketu akwa me na ma na wansi di kureda ona kura nya 50 cities what is sende o se ne ba ya no kabe ma niska na Mrs Miniska den oba ne pai wo krofo no ye kwa asante achimba atwede ayie ye ono gede nana gede na ayie me fa se ne maame ono no nana na tete ni maame no nti ye kwa asante achimba atwede ayie no na me bra e de fu me be ema ne me nti me hwe na madwuma sam na nyanti na wo ba na so wawo e na me ton phone no mo obi na me diska na bi ko man se wonje na fa ntadwani na me ba no ska bi eni me ho nti bi diska na man no na wo diska na bi mani so o te se bi to phone no high price na me diska na me there bi obi to phone obi ho no ma no se o ka tu hu se wo to ade ne bo den ba me so na me se me pesket bi je man fofofo ti nye sa na me ton no na koye dizo west ma me ne ntem kasa ba me ne ntem okay nti nti eba me ne ntem na observer ka ntem ba me nko ade cha no person dey na omu mo nkomodie abusafo se me nko de achi na pa omu mo nkomodie nti ebeba de nti a omu pai wo kronfo no okay nti shane suma me na wi say wraka kene kilometer de na he wo mu tuamu de mu ade pa na bom Caresic Ventures awie wonom ene de Zahara mission ne G capsules no aba Zahara mission ne G capsules me say ayene mu san ya de wo be ma no ho agu nsa enwo agu kro na wo de bomode ne no bi obema ne mu ayemre gonorrhea syphilis na dedu be ma ne mu de wo hia Caresic Ventures for those Zahara mission ne G capsules no so no capsules na the mission no epia nti wo de mission ne be yensuo ya wo de benum capsules no na chese yade no oba wo be mo ene mu san ya de ne betu afri wa ma Zahara mission no G capsules no wasa na make ano enam Zahara capsules ne de obema wa yemre bema wo de boss wa me 2 minutes no adwo so nkuruma wo de semu anako ha wo de Zahara man capsules ndi e ba mesha malaria fever typhoid jaundice me so wo dwan wia na wonam eye wo hene wo de hindi e ba mesha edura no eden yese obi odanafo bi asabi yeso sabi yanyado onsota ntisa wo sa ndupai bi ka ho a wonso yade fresh 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 na Emma onsa enka Zahara enroni bi Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo Fertility Herbal Center me so enei bia na awonwa ye din dia ma wafo mo ware enfie bebremu hwa awonim na so awayi musuria awo no chese abomu te se de fifiri abo de nchemu a wade ne de hyensu ase no de wuhia eye Dr. Mafo Fertility Herbal Center wokwa obamu awo amaniji abafie tweka ebebe fie ma wata wutumi se wo hona ma ba ho so wo buru wo mu no mu yi sam kwa na wo sribi Dr. Mafo Fertility Herbal Center e wona benya sanije we nyina fi low sperm count bema wa ye mre wo de bomode na bra ye nu buo so de da form ye wo atonso esreso atie bisa abase atonso sreso atie bisa abase e wona ye wo ye ben Presbyterian School no frame 0244 411 099 0244 411 099 and now 0277 741618 0277 741618 Dr. Mafo Herbal Center awo papa na benya no Pastor Julius we dey beto aso nti ye hwa ye bre yasemu yi ne yira pai no krofo first story no my mom no when they beto aso first story ne ye kabi ababa wa no no me minim ne ogene wi ase oba 26 years 26 years o sabre wa wo mas enum enum no afi wo kasa nyina aye na me fa be ma na me fa be ma sa jesa wonya wa so pa be bi abo nti enkoye enkankola num na 26 years de kasa bi o enka wota amukura nyentwa mu sa ka otu asa hye ne omafofo na sabre oda so te hase a na edem ne oma fine meje freje meje empa meje de because me da kete so nti oba ba ko so ba ma di ni sika na koto de oni vision na we na mo a oje mpa je freje fine de we oba da bobra we obeda bobra de bia ye ka kire ma no mama bebre na esua de bebre na so ma so mu pa adwuma nye
ni say mema ne de bes ene mema kura pa war pa ko yeah ana opportunity for bebre ma ya wonya hu so ba no ska no pa kire say e ho de aduru ti say wo so mpa bibi anye de ya emi awade kura hu ba ye wo ten campus wo de obehwe wo ti pe bibi ye no no so wo bibi ya mu hia motima bobra na sabire enkola num say wonya nya ma no kura fa kire say ahwe wo ko nsia ko so ka say wo free ni nche ko ye wasa konya ba ma fofo wo free ni nche ma no ya o wasa konya ba ma na say wo de si wa gedem si na wo pi atade he no na we tese o fi akwam so oni obi abuki no better na enti we say oni da chi bia no na mo no ma e ma anya careful we ase na eso wan hwe ya wunkom we ni je nyina no we started 12 years and now 26 years we see muntem madam just say me afutu ametu se mama on tenase na on san hye ne yoma yi e beboa no na ama watimi anya brabo papa nda ache papa timi ahwe ne ma na asini yie na me che o pele o santasi ojo so anaka Marco ensem yensa pe na me ka cha baba we unse be ma ne ka cha ne se wo ye wo ma ye tu wo mutiri nsa ene ye wo ma ye wo mo ho ade edi nti na wo yusu sa asem we e ka kire wo ena wo sa be ka kire wo se wo be ya wo ti hoi wo hia wo redwa ya na do nsu egu ho wa na wo pia ba ma ko busa wo ye tu kwai wo nyina na eho no obi na biemu o be ma no na biemu o enye ye be bie wa ha mu ho be ma no de odi ni hia no biemu enti wo do na hunu se eho enyan eho bon misro ko bonsuom ne da ho chebo nsuom ho machine ni amfa machine mmomu a pofo wo be firi ho no na ho emu ayi se kama yopo wudu safa ni ho adan na maybe mpese ye be ka no kura kire wo mu anu adinti egum fi na yimu nyina afiri na wo beti na ha ka kire Maa Akos se me redwa ya me de me mpese meche wedwa ye na oba ho mpese obeche wedwa ye no mesra wo etu wo koto uhuru uturu mu de ei fasapono wotono asie ho efechu ho bosugo wo so da bla pedogi ye bie mo se funya na oka woka oboa se woka se moya oboa ono ne da ho ono ne nimu enti woka kire wo dem ma dodo na ni madware e ma bebre ni madware dware ya obi no fo ase dabi ma se disappoint afa peja no fo no bi ko jari ya no ko do si se no e wo so nya bo wo nantam e ko so kuma ni ntantem ho wachi ho ya ma no mo ya ade bi ye nsua omudi akonyi sie daaye na wo moto wo mo bu ase na mo yiyi wo mo nantem na mo moto wo mo bu ase apeda ye turum na kosoro na asembe na wo ken na asemi de me share daaya ba ma no so ka no kra kire wo enti wo de wo se wo ntie na asem a wo mu ade na wo ntie na asem no na kakra bi amabo odua na ye wo ba eti ka wo ba man wo ba na kwotena ware ase abra wo ne ma ami nyina na te wo ko ne ko sesa wusuban wo sesa wusuban a wo be ko du wo be du se suban we pa no ye wo man bi wo ha omunya adwuma wo omu tifie nso me ma na hwe wo omu be ma ti ni botom sika obedi de ba ma no de be bo ni tiri wo de ba ma no de oba hye wo de ba ma no enso na enjina bibi so eti se wo se wo mpa adwuma yi ko ye homework yi ko ne ko ye homework yi na san sem ye nse Dominic waka wasem ko ne ko se sa suban evangelist mame yankwan yeda awrade ase ene da me ba panyini ni me ba to so mi omunyina the same 13 June panyini ni ba 13 June anajo 1 o'clock second one so ba 13 June anajo 1 o'clock ene wo ya duma 1 enti me ma wo mutin kwa panyini nya 25 ne ana na chiriba so nya 22 ne yame enshira wo mu na omamo mu dade enya fe akokora mete wono na omudu mu ka atu wura fi
na eyi mu ne condense milk go aha omuni obani yes o legon level 200 okay na be man so awie Yamusuni okay ti yamushira o mu na omamu nya kuro amen o wurade mu amen mama sem titia wiase wudi hye utiri se me ba wiase me ma mi ni ho me papa ni ho intimate mi anye we me sraw se ya na me ma ne ba ye wo me ma mi ni ho me papa ni ho enunti o ma mi ni ho papa ni ho na so body just the fro wa yase na wo ho sa ma mi ni papa ni ho body ni wo ho sa 12 years wo start ma be ma fa wo se me ma mi ni ho papa ni ho ena mi ni busuani bia into wo kire se sia se wo monitor wa abusu apanyi bi tutuntum anka ne chacha utum ama je ye no nyankoto adaka se mi ni busuani bia obi on pebre wo be di mama yase awo mama botom wo busu be di yase so no kola mi ense di kan no on papa be fo mu ko tinka wo ye free no hunu nyansa na ka toto niema yeso niema hwiegu a ana ka wuhunu ni hyehye na wo de awo kyase wan say hunu nyansa wen so abefa ono so no abotu 26 na say wunya 40 no ana obo clock 10 o kwa no obo 10 because latest one awa bay ono so bay wo ma me na makwa kwa obi aso beje na ade nyansa ni ontu so be wo ti e be sere ma no ma ba wiase na me ma mi anhwe me papa enye manko mema bebre me ma mi anhwe me papa anhwe me ye no bibra ya bre na wo nam me fro dai na timi hwe na sika me di ye carpenter enua na me di ko school me ma mi ni bi o man su ni bi enti enua na me namu me di bedu sabre so no eni ba bebre struggle boys bi na omu ye adwuma bi omu di traffic mu tonton ne ma da krope ba ko share na ba one year oboanu ya so enti pebri bi yo da ku be sha wo afu na wo to so do ni ba tu mema so de ani obebre obebre be ma no so ba ni nyana dwen so ebu man kwase okay ya be srew ya fra wa wadu mu phone fa phone no le cat papa bi kira ma me no wo bu kwase ya wo ko ware wo so onye oba ya ware no wate ase wo be ware no wo be fa no no otene dem ena minim dia wo kan tu ni tirim obebie na ha mu ma wo wudi wie ya no dia wo so onye oba ya ware no hwe yie na toto pakọ wo be hia fa be wom okay bra ne ka bibi kire no anya sa wo bie na no de obeka bia be ya dwuma tia wo nyame sha evangelist na kosu apokres kapa o se akoto so bula shot na naire na ne akue no Marco on say girl no akwadro na afa one because me dey no to say na you site onom dem kwa distance distance onto chema okwa no wasafro papa unim kwa say the ni pesi kwa ansa na yafra no na watena ni kwa sa wasane ni abeto one seed pa onim say ne mfa so na de oto was be man show on say ma oka asem bi so oba foforo no oba dada no ofre na otimi so odobi wom ena de oba ne pe bi oye ma no na wo busa ho se die nti na me amene ne ti sese na amene na wo no me de me busa na de a won fa ma se ye kosa edidi atem timi se be ma jimi fo ne se die we to man yon kra chese mo mi enu nyina no ebu onim ejaware na enye ono betra 10 years kuri o ware na be ma wedi ka cho say ye wode ware ne de ye tu ni trinsa de ono adwen papa bi na owo won ena wanum kasa ene wantu na me boni dua ena wantu na mboni dua 26 wa num I think say ye wo hwe na ho ye oda eno kone ko hye ade ko hye panie bi ko wo panie na hye
ene wo ho wo hwe na wo ho ye ode dodo because say the wo see ye na ahode na na wo so nya de so obejai enti ko she bi okay na ne bo ho ban na akra no enya akwadro a anka mema ni na age o mo ma wo ha on say ye free na ye wo ya ji nkola ina wa je problem wonim ko fa bread mo ma me no papa ewu eje o ma still o ma ye focus ja say na medical site say asam na o kan no kwa me sa ma mi ti so be hwe no wonim ko fa brebre na de tna ho sa na toto pako say yo say mema na be hwe o mo so be use sa say ya no be yo ti wonim say start fa ho adrin sisi e na 1000 na o say ye na wonya 5000 no menye sure say 500 kra binya empire ne ye mo say be ma ne be fi umpo because o don ho ko ni free and wa ma o free so pako na ko page mai Akoma 87.9 FM Minasana na yure. Happy birthday Akoma thy will ado. Thy will ado. We free Philippa ho. And na say yeah thy will nyame onsha papa na nyine ba ye pa no kwasem nyame nsha mo amen happy birthday Akoma papa na bom topeba clinic dia ye na top clinics ni na no wumpo ya top esansa ye no enfidie de sayade ne ya doctor fo ne enupa ya kache ene wo wunya topeba clinic bomodian diabetes typhoid ulcer hypertension na sa enteshewa awo na mo pebema waye mre ya topeba clinic ye na topia topeba clinic ye to inside ya fro tutumrika mana mo to na bra ya kache sesia na ya mo ye beye mega free house screening bia just be see that way free brand show ni pedua ni mo ni ehunu ya dia ene hawo na ya doctor for papa bi ema wo adura no nam enom ya dia no ebeko topeba clinic ye wo South ya Friends Gardens so ya ben Ghana Waterworks and Cry Hacho Agboba Road bomodi na friend ya 0244 373895 0244 373895 and 0545 467887 0545 467887 na top e baba je so nana Ochia ye mane meme nyina aduru mesese wonom ne esiesie wakosuye kuma no na ye mu adwuma kama no na emema no so ema wagina so ama na ye kama na amumienu nyina de kohia no a eho na wo behu inside wo no Ochia ano tiba so ka twe ba pada ni bi sesi calling na kemrom asta Mr. Bafredman Sam and Co Tabia Bar Shop Additional Market Ubenya bi pharmacy any eba shop bi mo enye na otwe ba powder Divine Hope Herbal Center ye any de ba ye se afi ye gi award na asese eye wotwe ba powder bomodi na friend Dr. AJ sawo pebema emu oduro 47 inches Mr. Wada Obamobi 0551 228281 0551 228281 Eye oba spaghetti oba talia enkwala pe emre wape aketesi ape eye oba talia and eye top choco de on say me ade bia na ya na yigum bisusu ya na edie top choco die unya eye chese eye chocolate na nya pan no na ehye no se dem pena na nya adaje na wo hwie gum na enane fa ho na ewrade sisi akra me kondo ade a ede ene top choco eye top choco ene what top choco 3-in-1 chocolate drink no and also no cocoa milk sugar bibia wom de we here and so within minute not just say we breakfast no are you ready friends 0243 033 033 top choco was say is chocolate sabe penalty and it shall so me say and my fadie eh Joseph fashion why you fair brutal the sergeant police my feeling me bro you feel trabia it obi wo Facebook was say this of Maa Akos say they was pronoun say what ka semu a atena border
police ni yere what police and the Joseph fashion up matadi ashame fefe kama say wanu a na shama tadi abre bia metan bia tadi me she bia Joseph fashion our bomb so when you meet me the sports edition mo friend Josie was 0243 433 465 0243 433 465 na Josie enye wo so na obeplant ade ne bi e de ama kama the Plus Beauty Shop the Plus Beauty Shop omonso na aye mitri ho fefefe e de ama me no kama the Plus Beauty Shop wo stadium one Unity Oil ena edition mo stadium one Unity Oil ena edition mo miti wo mo ena ye no pepepe e de ama me na di ba ko no she's hairdo yes I am me kwa madam she's hairdo and one but she's hairdo and one woman uper rig papa ya went engage uper rig papa friend no it was 0249 155 776 0249 155 776 ye twa ye nwa ba etie for ye ba ya de aka betos boni dua nti wakasa bia opese wotome ho nti wotome ho bia no so me fans pa no ne ma boni dua nti dua dodo se na se wa bo ba men tabia wa esri o me tanya we me kasa bia ma boni de me bo na eye me ya sa me ne wo ma na madane nti wo boni dua dodo se na adane dodo se na mpese me ne dua de metuna kasa be 9 to 10 de nti wakati wotome ho sa tobo be ma ne se se wudi nsuo kwa adwaye a wudi adwaye na jagu me hu ntwetwe ho ada wo kodware a wudi se ho minim wona ko dware minim tambisa wonu ko dware ya wudi se masan ho ma mi dware a se ne oba dware a o che no sa na mi dware na mi adwaye ye gina ho che no minim ye ka mi ko gina dware wa bla mi fa sapon ka mi dru adwaye na mi matunsu egu na mi dware na wo dware tunsu egu wa na wa wutwutwu wo no fo ase ho kama na mi dware sister let me bisa question agu ani gu so menko wutwutwu wo no fo ase ho kama ba cho mi dware mba bia en kan ni me ho senti bia ni me ho but ye obetra he me ntire ye no opese oto me ho ma obi hu say enti me mepe o mi mpo o wale sa na osadi twato na mse ne wo wale dia me na otena no 2 3 October na 5 years enti so wonnim na dia petasi gojina oba bi ma me fie dia na yeso na nka ana sadi je no na mde boni dua so wonim na busuani a obedi akire fi se me kwaye ne ma me nyi da kompo enka se tewi oba na akofa na ba no yenko wiwe ne busuani na ye bi ni wakona yenko tunsa ana se bia yenko hwese bia na chi wa ebi ni ho ndi so tumi bi wa no kan se me wale nti me pa me ntra me pa me nkode a ene de obedi akire bibia nsuo ni fa no nya na ase enti ba ku sei me oto me ho sa me kankan me koje skabi no ma me 5 million sa me mfa nkoto dry na mfa nya adwuma ti me ya adwuma ana ma me na eyare de obo mbe sa me de ko fa anwi no eyare na ma me so hia nska me de ko ma no na ebia be di mikro na so opebi akoto pompe machine na me de ma no edu sa me hia nska na mbaji age so obo me nsa na ode ama me enti obo me na ose me de ne ka na me se me to ne de wa se dry ne ye ne sika enti me fa dry ne sika ma no nso mfa me de ma me enti nko ba ma me 7.7 into a mommy 2.7 water dry ni dia na free ai water for mommy do better ma bia water dry ni free water dry ni free scan free scan na dia imbiam na water for mommy no so oje na dia dia for omo say me ref touch but Hawaii eno water e se menje eno so water free scan mo eno oni oje phone ne kura free me so on fa phone ma ada no so the free one plan for Mami me fa ne de na me nim pena dia e ka no Hawaii me pacho Hawaii mamo ha no wono ne phone no a be ma ne to ma no ni din no enya de wo ka no enti pa ba bitina Hawaii eno ne yanim yanko enti ode phone ebre me na entokwa na oje phone no
na no yisu nti me wakae me say me wakanka na ye me yawo me mu ye wa Hawaii ye wo phone from home pacho phone o de buy ne sa na oboni di atwa me yanko nti me ye na me fa addressing bag na me fa money me enu e ka me dwaman na o de ma me no na me call me wo fa ko cheche mu che ne say na be ma ne de ye den e de ye me wo dwaman na o de ye den o ka kire me no ase no no me call me wo fa no ma ankala no say na me ho kankan no na ye me ya nti me call me wo fa ko bo na ma ne na me wo fa say ono ne de ye wote ho no enye na obeka ma wale ase ko tra ho sa nti me nko na me se me ne pa de me kasa me sa machi a to ko pa dan bi wo ba bi ne ma me na me di 3 days wa me hwehwe me nti me sa ko machi o me ko man kra mo fa na me ko yi so wono wo keka oni asem bi a wo sa aka akire nti me ko ya no na me kodu na me so wo ko adwuma wa ma me ska na me se na blata wi wa ma me ska no wo se me fa de ayi na ento aduane ni wo so wo ni bi na me se woni bi na me fa de ayi na ento aduane man kura ni na o ko no odi matam kire ne wo kese no wodi atam sese me ye kwase aba me adwamani ba eye Dominic tell you me ye adwamani ba na me hunya enyan age me ho me hunya enyan na me se ono so ye kwase ampanyini be ma otopai moja me sole me dan ho si me kasa sa we yansan ye beko no say Osborne Ghana Limited one more end what blocks papa ya ye this dan ye was stones quarry ducks and a face cement blocks papa each is be e wo cement I just a blocks e ho de ya we this dan ya e ho enfrofro da bia dan chirima benya so mfaso na just Osborne Ghana Limited one blocks ni bi e na akoto de see we dan ye wakase ye ne mosque no na di hwe no wo kumase ne important wa idi ku kan mu ko jo free Osborne Garage and Motors and also who second hand cars are brother Kojum Yanni despite our shenimo. Samson ya electronic shop ewo edum ensuya sefre 0240 403247 0240 403247 yakwa roke yani de pakum aba Janicure 442 Ven capsules VENE and ya de medfagin capsules aba on some hwe book nim me feel mu kakanti ma chi mu bibia gumitri mu yanko kriyo minyu aba me dase na me ma omuni ye adwuma pa wo de boa asanteman ene Ghana man nyina abusuafo Rocket Clinic Limited for na ye ne mu edi enhyiamu ewo fidie isumu a mo hwe ye mu a musumu tie ye ewo radio so no Rocket Clinic Limited ye wo Kumase Alaba udu Kumase Alaba also pepani na efre ni sika ye ne pani sika efie no anedi enhwe ni mum ene adura ye de aba a mansan nyina edi ho adanse ba bia befa bia obi e ka ho asem no eye adura ya to ne din se medfagin capsules na sa adura medfagin capsules ya me ka ho asem edi akyerewi eye adura esefata se efie bia mu de monsa ka sa adura wi ebi me pa chopi adura medfagin no ni dwumadi a edi pa ene se e boost your immune system no na e boost your system no ama ye nkwamo no ahoden abam eye no na ho faso a wo benya no na esa ye entinimu ne nkasemu adwuma ankasa enti so wo hweme ana utie me na wo nkasemu haw pa dia wadura me kanfo ade ama no eye medfagin capsules eduro medfagin capsules no eno ana ebeboa ayi sa haw ni nyina obi wa otena se che kakra bi a wo se anansi achemenan anansi achemensa na ne na no aye titiriti ne nsa tumi ye titiriti afi wo won se ne na no aye se de ehunu no me pa cho pi se wo sa haw we bia eduro medfagin capsules no eno ana me kanfo ade ama ebeyi sa haw ni nyina obi wa ne nsansoa no ene afi ne nan ensoa no bu se chese ode ade bokora won tehwe ni nyina no efrise moja no intimi eni afrisane enko emma wo sa haw bia eduro medfagin capsules no eno ana me kanfo ade ama ana afi wo mu a efiri wo moto ase eba omuna kokom entinimu twetwem pa na sciatica pains no obu ha eye ne hips ene ne to ase no emu ye ne ja woti yaw pa ewom sankrofo no na da meka se oka se on sorry emfiri ne mpaso na onkono ansori nko bie eye ne pono a
ebetimi ateki ni some minutes ono ontimi nyeden enkobie ne dan pono kra enti mesra so wo saa ha we bia me maame no me papa no ani me nua no ma mo wo saa nnam ya friend sen nkasemu ha bia no mo momode ansem nsa ebeka adura ya to ne din se Medfagen capsules ana fa bu ha no na chibremu kase no emututu no obedru fie no ayese de de nsekan ene ma bi na abo no na aposo na aye stiffness ne mu dudu no bomoden se onsa ebeka Medfagen capsules ene ne edupapa enei aba eboa eyi saa ha woni nyina ana wonu maduro yi so a esa boa ma wutimi da obu ha wo bresa na wo kone kete so a wontimi enna na nani gusu saa but Medfagen capsules no wonuma eboa chese etidaw ama wutimi da o ha bia no wonam na tutu wonam na ye wo ya chese ye bia woni pedue no mesi eye nkasem no dompem adwuma ankasa na adroi eye ma akuafo adwadifo ma akapenterfo amasinfo fitafo driverfo chese wo bibiala nkronkron bia wo tiatia asefo asase so a wo ye adwuma dende me kanfo Medfagen capsules yi e de amount esa ayema obi a wo bobo obi a wo komrika obi a wo bo hockey chese agudie hu bibia basketball na wo bo bibia wo ye bia no Medfagen capsules na Medfagen capsules ne samra ne se akokra ene abrewa ebekọ jogging se akokra ne abrewa bekọ jogging a na enei yemrantie ye yesisusu die ne jajajaja bibia wu amount Medfagen capsules adre upe bia pharmacy shop drugstore ene bibia ton adro bia no okwa onsa ebeka bi ye number no enie ebia wutie mi am me pacho number no eye 0248 88 50 0248 50 entino so ofa number yi na bibia la wonti ase bia no mesrewa se obefa number yi na wafreye na afreye ye benya abotre amaw ne ya chirechem bibia la wonti ase bia na aduro ni din e de Medfagen capsules eye nompemu ne nkase madwuma ankasa enya no nko yewo aduro ya to ne din se pakum capsules na pakum capsules no so ubon din se pe na mrantie ni nyina sore gina so bia se aduro ni nie obi se aduro wei senka manhia na nko ba bi jeme title free mensem wo ye bema na wutie me wa ye mre ewo mpam wonu yiri hia untimi nye wasede se bema ye ka bema nya bema ne bema nya bema ne obi a wo bo life nya bema ne obi a chese nimdie nyansa bia wo tim dabi ema ne mpesa enya bema ne obi a wo sika nemom ema ne pe bema wo betimi ama ne ho sane no thank you no aye wish thank you na da no me kase wo ye bema ono oba da na se oba no mu wie no wanda wase a ene misi hu wagu ho anim ase because bema de ono oba kohia wo yire ana wo dofo a wagina memma wo wiase nyina anamu enti so kogu ho anim ase wagu memma ye wo wiase nyina anim na wiase nyina so no memma omu etimi ne omu yiri hia omu timi ko friend say 4 to 5 rounds over 25 minutes omu gina omu na so no omu ye 20% wiase nyina na mebusa say wo ka 20 no ho ana say wo ka 80 no 84 ne de chese enye kura eni tin ye de aduro pakum capsules e de aba pakum capsules be ma wo be manimu ayeden awodin bebam e be ma osisimu so ayede be ma wo be mam ayedu enti be ma bia na wonum aduro pakum capsules no ne yire mane mu akonma wo hu se ampa awodin sunku bi abanimu a e ma eniyema bia ayeden ekoye e ma no enye no nko Jenike 442 so ewo ho eno so eye emaduru a esiesie ema oba ubu nsa na wayase ewe menstrual pains anase busumi so a obra no intimi sisusu ye busumi we eba date we a busumi ye besim na asa ba date foforo kope aduru a yato ne din se Jenike 442 ni bi na wonum a ebeboa ayi saa hawo ni nyina na wonum na yi menstrual pains na furo na ne bonus wo mu no esiesie wahimfie ho ama niema bia timi akonkan e de amaw da no me ba me ka se bema ne yiri eyusu adura ya to ne din se Jenike 442 no wo hwe ne ye na ema no bebre e de gi sika enam Jenike 442 ni tio omo de gi sika omo de gi asase omo de gi fie omo de gi ka omo de gi chese omagea de gi amanfo kurum kura asa ka ho because Jenike 442 no aboa ma ne bebre ntu yo ba na wutie me na o saa hawo ni bia menstrual pains na hawa kope adura ya to ne din se Jenike 442 no na emwa nenyi saa hawo ni nyina emfamfiri o adura yi se upe bia
drugstore herbal shop pharmacy baby biara ye to aduro dudu na no wo di bowura ho wo kwa wo so pe Rock Clinic Limited for enupa ya abadwa so ai ne obi edi ho danse Genicare 442 Pakum capsules and afi Medfagin na oba wo to Pakum na bomodian se onsa ebeka Medfagin no eyeden edi aka ho ana bema nso so eto adura ya to ne din se Pakuma onto Medfagin eyeden enka no onsa onto Ven capsules Ven capsules no yema obi a wo dwunso mu hawo enam yade bia no eno oba timinum bema timinum into oba oto Genicare no ato Ven capsules no ato eye Medfagin capsules sanso na bema nso so beto Pakum capsules Genicare your friend is saying Ven capsules na afe wato eye Medfagin edi aka ho adroid herbal shop ana afe pharmacy baby biara ye to adro biara no okwa awonsa ebeka bi number ni biem eye 0248 50 50 40 0248 88 50 ana afi 40 ntino baby awo hweme mu amutie ye no ye number no bibi biala wo ntiase ye no de frame me menya abotra ma na ya chirechiri mu ama wo nso no wanya ho ntiase nti number no biem eye 0248 ana afi 50 and a 40 ha 40 nti ye number eno no mede me kasa no esia nyankopon ya adoma dasene musa beti ye nka biem nyame nhire obi biara na koso anom Rock nu eneni nu papa aba ebeboawo eyi how bia nipadua bia ede afuru nipadua nyame ensha papa yedase na mom no hye ne soma me enawia ise wope ointment papa na de atwitwi wodi atwitwi body no a na eye dyewood ointment anwotutu waposo fatwi na fe bi dobra sawa na fatwi dyewood 360 capsules ye man memedro dyewood 360 capsules obanu 180 na be man 180 afei mode koboso mu he ene feeling bam no obi age na 3 points na mode kro no herbal pharmacy chemical shop biamo on sabeka dyewood 360 capsules and a dyewood ointment in a phrase 0244 88 64 37 0244 88 6437 and 0201 681717 na yakoya nim Daniel Ben Trading Center ya di Dani Herbal Mesha abadani Herbal Mesha no winim just say malaria fever typhoid jaundice wonam ya ni nyina etutu ase deku Dani ton Herbal Mesha ukoficha wote ya ofichi kwansisi so wanum wato wontumi enidi wani so brewudi eno no Dani natural back capsules aye memedro bema waye mre wodi aye Dani natural back capsules ebema osisimoden Dani Herbal ointment fetwitu apostle Dani Prosta all capsules and also aye memedro na Mr. Fredman Samenko apidank adum chemical wasanta say Dani Herbal ye wa ashram rom ye ne Dani farmer na hwenimo fair was 0273 392 0273 392 and 0244 364651 na yakoya nim na NS ointment enye fatwitwi mesawada eyekro eyam wonamani sansa wodware na honam yohene dandruff anase wapampamu enepa nantemu apropro eye stretch marks upaso ready eyefe wutinwi fuse brom eye NS ointment honamonka fe before wamotuom NS ointment ebebo fe bi sen pakokọ ni tuntum na enyi wokala no MPA awake natural capsules and also bema waye mre woba wo fiti kromo niema nkoye woba watenka ateko bema wodwonso no waye ase mepacho ebusi immune system no awake natural capsules enyane de awuo enti bema wu enyane no woba tenka wu ebenyane no enka wo kan shi drugland kinso keba repair venter tinata ba base pharmacy Nisi pharmacy rejoice go for the Gapsen pharmacy delight drug right and a Binal pharmacy Nkoko Owusko be hillside and a BB pharmacy Kaswa tribe of Judah Kuma say Daniel by Mr. Colina Keba have me and a Chris K Frey Renest and was 0245 079915 024507 9915 and 0276 537701 Yankwa Mane so 03224 980 35 03224 98036 03220 980 03224
9803 within the baby free Marco Bema na yankwa Enibajo ni abe Marco de Bukuni ya fish market and pada pa na kakra mo kan se uti ene se na ba ni aba no ya de se bebre kwa se mo kan mo buze ya no ya o mu se mai kwa mo mo se ma me ebra mo bre mo pro mo sa ku je ma fom ya mo pe mo dati mo fo mani to bi so ni ho na fo se na ya juma de enya kwa yo sa e ma me system ya sa o wu sa o yes ni ma mo ho so ni abuamo Yame insha papa we ni baby afrefre Auntie, good afternoon. I just Mohammed. Let's so. Yo, you okay. But the first case, no. Yeah, that's our rule for the beginning of her life. Our for 12 years. 12 years. So, then the mechanic said, we see you about it. We see you because they are not. Let me say it. What are the sisters in the coin? So, I could now 4 years. I said, oh, come on. The first whole part of the question, no one other council. What not already? So, I think maybe could be the beginning and let's for them. I say, but to us for trouble for no reason, not for such a it makes it so about one position, 50 million pesos. Look at the system of the pound from Ababano. Mate, Medase Papa, Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Yen yaba, fipi munian yaba. Yenim yesa yadi and fire feature. Yadi for Grace Gifts in feature. Only a yachin yen wedjuma. Aya associate. Anam pokrasa eye enifra bomadiana bra stroke and diabetes, hypertension, hepatitis A, B, C, D and E, typhoid fever, malaria, ulcer, sanso and peptic ulcer, prostate cancer and enlargement bomadiana bra bema mesawa da wo pe bema kase bra sanso no ba ebiakoso kuma no emwabie yade binti ene wo pesa wakachom awo na wo pe bema wa ye mra fibroid anasa honamani yade. Oh, a Grace Gifts Herbal Clinic and Laboratory Services. Tutu Americana bra. Yewo Kumasi Ohim School Junction wa Barkasi Road. Kumasi Ohim School Junction Barkasi Road. Ehwan yewo enka yewo ni Achimota Petroleum Bungalow. Yane Family Life International School. In addition, mo frag Grace Gifts. Sisia. Ewo 0246 51 8003 0246 518003 and now 0543 320 030 0543 320 030. We didn't baby a free. Mini aba papa bi. Wa fa kwata papa. Mini aba masumo kufi ase no tanko. Mini aba me mo aba so e da Yakobon ate se wasa de a hye na wotwofo frase. Amen fa konya so na msia kofi ase manyina. Mini aba na oba tena hon yes sire no. The church so ko di here sa. Obewu be 20 kura no nya be mama nye ne ho ade. Na wo ko church abe ma nya wo ade. Na wo tena ai wa boma so ma ise ma so kura menti atem. Sebi bi ameka se awade nye heavy akontu. Itu lo ba na church na be ma bo no di udam a sebi no ba no ye joba jimifo. Oba wenya be ma nya wo ade na wo tena no obo na da so te wonom. Na oba ba sia wo mfa wo sebi wo fa wo sanya adwuma. Na wo kumema so ade tia wo ko ase wo be bi honum. So wo fi no to wa mo ababo na wo aso wo so no ga je so pe fire na wo di mema chia wo be wo 20 abra be ma nya wo ade. It is semi ni aba no fo be di mema no ko no fo ni sanya adwuma na je se Yakobon so wo se so wale wa asade so a then you take Yakobon de ne de be ma no nya se wo te wonom ye se wo pe 50 million wo pe 50 be ma ne te wonom wo 50 million kire wo da wo so no fo ni sanya adwuma nya se de wo te wo cheche me da semi ni aba papa Yami insha papa we didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. This is Akoma. Yankwe. Ele kan se no nso mo do ba na Ghana ha mere wa ha uti nko wa do bi di se ye kwa ko ya wo ba o Ghana ha ko fo ba na mpana ye mo do sua fo ye mo do ba nkina se ntike na ta bi asema o ba na ka no o se ke bi ma no ye nwa se ka se o ba yo ni nwa sa se sa na ye ti o ye no anke ba ti na ayi ha
so ko fo bi this year o bo no tuna se ah no ni ni magwa bon chance ko ba fu betena ho ne se hebre mu ba no do o futu bi be to ba na fo na so no ye be man bi edi na nye empa ko ai kan no no bebre won ko to ma sana no ye ma no o sa ko fa fu be san na ba ko so ni magwa bon chance na sa ko fu ra bi so to me sama ko mun ka so ni ye na be man mun ka skar ko su ni re sa dana mara ha ni mu bi ba fa na so mu ni za ana na bi ni di sa nyame sha papa odi ni baby afefe mama so Mire. Good afternoon. Good afternoon. Pacha mi diani Joa, awi mi do angan makoko ben. Ako nyami sira mo bo di makoko ben. Na ka kra me ka yan kana ko yan chere ma. Ko se ma be bia bia ya me kama ko mi ka chere. Ma be be tia wa re to mo bi ko yulu. O be wu se o ntia o be ya jumanti. So o tie ne ka se mu a. So nka ko ya juma ka ta down o ka kra. Nka won timi down be ma ta. So nema misra minya be man se misra na nya ka na ja oba so pen ko ambo on se ni suban ya krampo ai ja no ai se be no ono se tuma be to ne yem ma ko nya misra mo juma pa mo bo ma ga na ma ta nya mi sha won so pa we ni baby afefre ka ta fi ta sam chu okay chum yanko ma se nya ne se e won se oba no ayem fu so de na so be mana fe no so na won kula mi no mo se mi ko kontu nkobano wira nkonyo kwasi yi etina buna finase sikana wote no mo kana mo yema no yerase yenhwe na enyema na yebaja ma no piling ayona pharmacy fo na de piling ye kokwadro no nam ne tutu kokwasese deku wo ko pharmacy shop ye mo nya na ayona pharmacy number ne fra wonom na je piling ni bi na entutu kokwase 0597216047 0597216047 midi ede Maa Akos nyame adomo china yesan ede akoma mu nsam dwumadie no ebebra mu biem. Feel every taste, you never spread.